Whaatala whatu le amatanga le nei mai aso mai Australia e se whapoponga fo le nei o tala fo le radio Samoa. O whaino mai se lapta inga le basa nei le amatua i bevela le tau i sini, ma o le tu i se sipo o lapta i e ono o atu le tolu spulu lima tika vira bevela i le so, ai whaasoro atu ina whaateleina i le aso a tai ao. Whaino mai le ba ai tau e whaato a yeise suinga i le bevela lea, anga i atu le wha ai ungo le vai aso e ono to urua ni timunga. O le lapta inga e whaatatau le tau bevela e au fia i sini, the Hunter, Illawarra, South Coast, ma le Southern Tablelands. O heat waves, po se vaenga tele o le tau bevela, e ono lamati ai nisi tangata e meisere au mātutua whapepepe matameti la iti, whapetina maitanga mai lātou, e a fia ngā senga Soretino. O whautua mai ba ai tau sa iri se no fuanga malu i lo Malta, po se community centre ma libraries, po le taulanga whaatau foi e mapu iai i le tau bevela. Ua whaamuti no ane leo le ai o sini e leo yeise lamtianga i tangata lautele i le mai o se whaarablawe na tula e mai le whaai unga le vai aso. Whai mai le 9 News o se ri e yeise o tanga i tūlanga o whaarablawe fuafuaina le lei organised crimes na whasi o te le whaarablawe le na ua whana le tangata i le o ngā tonu o sini a o tamu whai tangata na iai i le ano fuangaianga i ese mai ma alo ese ma pulu whana. O le fsosoani whaapawawe na wala wane Baptist Street i Surrey Hills, lata i Cleveland Street ina ua mawaturi pote o lea whaalawe. O le whamtalanga leo whaapea o le tangata o mariu na whana o sao whai te tonu lana taawale i se pamu e la tāne. Whai mai na mamo e ese mai malana taawale a o turi ane ni ari i se to lua wha a upenga i nei whana. Mori mauni si sa iai rea wha e tū le whewhewhe o le tō tele, a o whai atu ringa ia mata whana e pēa le tō lua rea, le na tau mawhai e sola ese. Na o ane le ua mariu i lunga o Bathurst Street, mai una mariwai ona o manuanga ia o vaai i le tō tele o tangata. Wa maunia mai e leo le ua mariu o Nidal Archcook, tolu spuru tau sanga le matua, e yeiso o tanga i le vaenga lea organised crime entities. Wa mawala se ta vale le tu ainga le Porsche, wa susunu i se no fuanga la tane, mai manatu leo e yeiso o tanga i lea whaalawe. Pai lo fo e leo sa po ina le leile nei o spa inga e li e to lua ia na nga iatu ma o fa ia le ua maliu. Ele i maua le to lua le teminei a lo fa ia pea suenga. O lo ile fale mai i teminei fo i fui mu e to ono na madunu aina ua taavale vale le taavale fui mu na malanga atuai i le o ngā tatonu le stete o New South Wales. Pai mai li po te taavale le fui mu sa tari atu i se vala au mo se feso soani i se fale kando i le tu i matu i se sae o tāri a e se ele loli mai le ala tele ma taavale vale. O le to ono fui mu sa i te tonu o li imta mai tai e amta mai le sifuru i tausanga nga i le fasu lima tausanga na mātitua. Whai mai o le tangata o pito tinga ina o se alii, o lo au fia ma manuanga i lo naulu, sa tong fitia paramedics ma avea i le valele le John Hunter Hospital i Newcastle. O le nei to lima e whiololo manuanga, wha solo manuia, ma lo whai anei suenga i le mafuanga o le whalawelawe. E tō tele me le pone wa le fia i le whae unga wa le whaataunu inai, se tasi o wha moe tele masa ni eitau sangata i tasi le vaitaule nei o le kiwisimasi, o le whaalinga o mō li o le kiwisimasi e pai e le tu i sautau me le pone, sa i di ai fo i maseleni mo le National Breast Cancer Foundation. O le whaalinga o mō li e whaingo The Grange Roads Light Show i Sandringham e tumutumu i eitangata mō mai moanga i tau sangata i tasi, ma tu inai ma lātou fōha i mo le National Breast Cancer Foundation. Pei taile tau sanga nei, o whailua i lātou e whaafuina le whaalinga o le ale o na o le telo le mautupe alu le whaatonu uina o le whaalinga le nei, e meise le mau mea mana o mio na whaatino, pe o na polo inai e le pūlenga whaalautu i whale po le local council. O le whaamtalanga e whaapea ua tele le mau pepa e whaatumu ma pe mita e mana o mio na maua whaato ama whaileo na whaatino le whaalinga ma i tausanga e lua ua tuana ai si dia mara se fulu wafe na tatongi e whaamari ai le tele o mana o ngole council i mea au na whaia. I se tariane la le council le whaamtalanga mai ai la tautu whaasia le whaalinga ta ua i alo whaanoa no fo i le leo o le nei whaalinga tele i le tausanga nei. Ma sa ngāru lue whaatasilava ma organisers i a tau nuu le whaamoe peita ai ua leo ngā tasilava fuafuanga ai sa tu ina lava i le lango i mea umasama na o miane. Whai lore le fia o le tō tele le whae unga ua whaia ma le ma whaia no soala o puno le mata upu se tūlanga whamliaina mo le tō tele ma sanyo nanga i atu i lea whaalinga. Ma le tala muli
Wale tau nuu wha moe o le Wallabies I le wha mahe o le season o le I malo uma iana ta'alonga I lana malanga ta'amilo Britania ma ayalani ina ua whaia ina ia Skotilani le la ta'alonga le tau na le la. Ana whaia malolo na winga o le ulua I teimi leo le a malo ai ta'alonga uma I le sidia ma le fast food tau sanga taluai I sana malanga ta'amilo. Sa yen fa mo molto o tele pe na liputia malo umole Wallabies iana ta'alonga ina ua whaia ina ai ene langi ma Wales I ta'alonga na whaia mua peitai ua wha amuta le wha moe Skotilani le ta'alonga mata ina le ana le la ai o le ta'alonga Skotilani e luas fitu Wallabies se fulu ma le tolu. O le ta'alonga muli wha mai aile malanga ta'amilo ta aloai ma ayalani le wai safou. Alo talia se ripoti le tamai le manuanga le li talavou Joseph Swalii mai le ta'alonga ta ua ina e fōlinga wa afiailo na lima ia maono misia ai ta'alonga o totoia le au. Wa mai le whaiaonga Joe Smith ta alusia ele o te le se afianga o Swalii mai le manuanga. Ia o talana le Radio Samoa mo le amtanga fo ile nei vai 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se I tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo I eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, Q cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Avia maua sosa, Omega ka. Ia maloi moa, Omega ka. Savale tau mo fie, Omega ka. Fili mai loile, Omega ka. Omega Cars, lua selau Kemetis Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Umalole keisi le Omega ka. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa, whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa. Taslima iwa tolu amo. O te whiwhia o whalofa ma whatalofa ia te oe le nei fo I vaenga o le tautua le si ufonga o Samoa o le o sfulu minute o te ai nei lei tu lai wha. Whapoponga o le Gagaifo o Faiva o le atunu o Samoa I le nei a solua e whapoponga o Samoa wia le ala usu le tai au le malei fo mai whanunga le lei. Ia maala whaifo I le tātou porkalame o le whangu fangu. Ia le sunga le li au o e tawhai meni ia whapea fo I lona au waa o tamai ta I la le lei o le atunu. Ia ala me manga I o mo le alai fo le tai au wawa ia tu au le lei le whaifi au. Le au tu au le lei ma tamai ta I o lona au waa. Ia. Whape moe sa whatasi le atua ma oe e le masalumia le nā tūlanga. Awa e whaatele ngese pea le to o sao le li I kako wa mio. Ai tele vave pea lona alofa muti vale mo I tātou uma o lana whanau whaatalofa la ia te oe whawhiloa I fo I ia te oe ia ma whamalo atu le ono sai ma le lava papale e tiute ma whaivalo filima o le nei aso I le ngā o le tai au ma le la ala usu Samoa ia na whiau mga luenga o whaasonga ese o le tangata lava ia maona tofi ia o le ua o mai fo I le fiafi ia ua Gagaifo I Faiva o Samoa ia ma ua tūlalata fo I se le fetu I lona whaamoenga I le I tūlangi sifo
ia fa balola le ngā lulu le nei aso le uma le nganga whaafitai i le whaafonga ma le tāpua inga le atunu me se whaatulo fo i le wāno nofo Samoa i lona tāwhitolu pa ia mamamalu wha le malo pa ia fo i mamamalu wha le atunu ia ai tainane ia mawalunga pea le vi inga le atua ia na au auna totofi i whata whaita ulanga e fia malo le talo malo fo i te mam tina matua whatalo whatu lau taupo ia mawalunga o whea lava le tafa o loo mai mua mai ai ia po whea fo i le maota ma le lawa whale o tangata matutua ia e moise fo i o maota ngase ia le fo wasi atu le atou sa vea le ulua i li pe stata ma le langi se yuli le nei al Harrington tu manuvau la vea ia ma le uso ia la uli Isaac Paunga ia la no o manatu e tau e mamuli atu pe ngosi o matu wainga langa musu me ato ina ma lo matua sa vea ngai pare lo fo i le suafa fa e papa le suafa le ataua kau ngalo mai al sa vea maku ai ngai fale alili foi aku se so ye ko ke fa penga o ko wangan ko mai avaku ga ik ya ai e fa pena e fa malina uma ai ngai luo le to ina male o matua i tu mua ia fa pena fo i le motele sala fai me na matou tama i motu la poto i le ainga le tai le va o fonti ia ma tu le manua fit tai ma fitiuta ma ina i pango ia va ai le totele o i la to lo tap wa mai i Faiva i aso uma ia e mai se o le a walo lo tu ina tuai se au nanga ma se tautua fa le au i le whaafonga tāpua i ale tunu. Whatalofa le whanau, na whatua mai atu le tau whaafifianga, ma le tau por kalambe whaapitoa i aso umo le vai aso i le tamaita i a Tasha, mai le whangasā, ma le sāsia. O hawa no le leina, na i o tātou whaia onga, o uso matua whaafine o lo whaia fo i lea Faiva. O le o ina o tūpulanga te le vau, o te ita ia mo atai au. O so se atu nu, ia ma so se afio anga. O malo ngā ruenga leo, ali i matama i tai o le, mata ngā ruenga o le malu o le malo, o lo o telefo i alo mata whanau o le atu nu. Teina matama, o tupu mai, whale tua matausi, ia whapena fo i tamari, i mawhailaunga. Ua papale i swafa o ainga, a o lo o lātou tautua i le tōninga. O le saunga le mu ma le fide mu tanga luenga le leo nei tunu nei le po se dilo to te mai mo ma sile mai o lo fatala no atu foi nisi o alo lawi lo le tunu pe o le a sunga le tu manu vau le sa tini sinia le sunga le tu manu vau senior sergeant Siki Asiu te o matavui ta o tele ia maisi to tele o alo matama whanau le tunu o la i le la e pui ai le saunga le mu a mai o e male tu la fono ta lo fa tu i atu tau o le vasenga o whaia onga o le vasenga o li i malu le malo ia whapena fu le vasenga o la uave pasi ili ngaloa o fo i o tau la uave pasi au ave upa au le au ave eat upa e mari e se lua ko se driver vore mo moria ku se mea ai vole le na whaatau online eating pole online upa eat out e pole e ringo me o kali do i kama ki mo ki lo ngi me o mi mo mai la ku fa mai wole le se pizza fa fa le pizza fa ko se mari wo mo ile pizza fa la unga luenga mo nga wo so mo fi ai lo mo pizza ai lo mo me so lo muri e ro ko nga tala bali ta tu tri ai nga luenga o ma o la to fo lo tap na ina le saunga le mo le fa la te le ina o wala mangala ss o le tu to te le lava nga yo ka ku ai nga lo nga luai tam matene to mai manga va ai na ia saunga le mu ma lau tele le ala
ala fo na la yo na vantu le fo tuanga ia te o le kamale mimika le mimita vale lungo le wana fa walu le mulo ta vale pe ata watu I tangata lo o ngā rurue na fu I whaiao la tu tōninga lanu sama po le lanu mori pe o le lanu mori o lo ofu le whaiatu tōninga skopa ea fa walu le mulo ka vale a whai mai alu sifuru maila tolu sifuru maila le kilomita le tula fa pena popo ma e pui le saunga le mu o nai tangata whainga ruenga I lungo le aratele o le fautuanga le na ia te oe usustai I le sawa whaatulanga ina ia malunga lo le aratele le motorway a talofa ia te oe le avata vale lunga o le motorway I le nei vaenga o le uli tu la lata I le manava o ngā ruenga ina ia saunga le mu whai maria lo sa tau nuu malawa I lalo le wati pe o upo le pese ia ai wha pe nao na tau nuu foi ma le saunga le mu I lau maota ma lau lawa se vai aso fia le nei I le tātu putunu io e wasi sila mai whalau pepa lua lau pepa criterias ia po o vaenga umba ese e te anga vaai mo le sitiseni New Zealand o tangata Samoa I le pili lea na sainia ele kova na siri o le balo New Zealand I le aso na nafi ma tui nā tu loa I le pāle mene wa tui e le Royal Assent. It is now a piece of legislation and a piece of history and a piece of law by the Parliament of New Zealand and its courts. Lela wa tui nā tu loa I le Office of New Zealand Immigration ia whapea fōi ia le tātou Internal Affairs po o mta upu whaaloto I whale tu tonu o le loto I whale. Ia a wā fōi ia le lātou wā ili ina o criteria. Whā criteria, lunuinga whā vaenga e te anga wā iai, oisi anga wā I le criteria mumua, lua, tolu, malwha, aonis, anga wā atoa ia I merna, ia I tulafono umana e wha e se teimi ona o papa I le iai ia ma wha pena fo I ona wha lawi loa pēr I le atunu ma le tau e whai ai ia lau sitseni I le po lau application ia le lau watu e fo I wata tala atoa ia tala atoa lava ofisa o New Zealand o malo ampasa o haikomsina o lato konsula Fea lava le atunu o nofa malalam papa awai. Whaalongo le lei mai. Ia le atu nā tuai fo. La ile mana numera. A whai fo I tele o malamalama mai loa tele se me o iai. Wala tu wawai atu. E ngata le temi le nei. Please, ladies and gentlemen, friends and families and our parents that are in particular affected by this new piece of legislation, be calm and be patient. Ia tātou loto telema on sai ma whapale awa tātou te whe mea ai ia ma le mauai le se whina ngalo e le mautu. Ia tonu lau mawhawha, whai maali lau application. Whai maali o le iai ma tau e whai ona tari atu lo o iai fo le New Zealand Immigration e tari atu lo o iai fo ma le Internal Affairs e tali atu I o tau mana onga. Ua te tele vavi. Ia ma e a fulu lele. Awa o le mea le na e mau ai ia o e le mautonu. And otherwise, ia, ua te ewo so I maro mai o lele I au melo siksengi le whaialo kusfolau New Zealand. Ia ma le e whamau fo I low entitlement I lau pension and your superannuation. Now, get this straight. Whaafonga le Samoa I mea pero whai mai e whai compensation. Lere na talunua mai ar kamale o afa ma musio. Ia po o Sua William Sio ma anai whai mai o lefi nau compensation. Ia la, e lata mai le au lale. Lenga konginga I New Zealand. Ma le pare minga New Zealand me ka compensation. E le ai se mea. Whaafonga le mai Samoa. Le ai se compensation e toi whaia. Le tala atu le nā
male se lau 50% le tali tonunga o loo iai. Le tulafono lea. This is it. Your eligibility to the citizenship of New Zealand for Samoans. That will drive you and also give you the authority to be able and to be eligible to receive your pension and your superannuation. Nara le whalongo mai ali a tau sa vea. Au te whalongo I mea nai tala no mai nā tangata. O mono whai atu. E le aise atu nu wha vale vale le larorangi. E tufani a lātou tupe. Po oni a lātou tūwhaanga. Mani vai vaenga o taui tau tupe. In tangata e leo tangata sitseni. O le lātou o tunu. Nala nai lai ona o wha malosi au atu le tātou o tunu. E tuu le wha longo I tala mata inga pepelo. Male se. Leo whai ina lātou I tū na whinau nei le compensation. Ma lo le whinau ngā le tāwhatolu. Tātou woi ai lea manu ua ulu. Ma ave le whaamnuianga I nai tangata o tutoe masalo pe toi whaafe pe toi lima afe nai mātua. Whai loa lo lātou sitseni. Ioi, awane toi whaalawe se pona ua vātul whaafonga mai le tunu e ei suri, e ei awala o mai ei suri e ulu whale mai lalole. O le whaamalu lea, pēr umana whaile sitseni o le tamā maletina matua. Ioi, alo tātou toi whaalawe fo iei, ona toi toso e fo ila ia leo le awhaloloa. Ma whaatata ia le ile ala, maalu e male taimi, mātutua, ma mai na o tātou mātua, fuli le lua, ai le I papai ai le mea lea. So, do you believe in me? Yes, I want you to believe in me. Talal na whawhawhine mai, yes, of course, I want you to believe in me. Because I'm right. Ia, le tala le nā. Ina ia, awai nei toi iai se, whememea I o le mawhauwhau. Ma le toi mawhauwhau, ma tu whesiri pe mūna tātou compensation, po a e ngā mea o kambeli po lea. Ia, le whaamurianga lewa mai mo tātou, o tau nā whanau. Whaamalo losi mai e whaipepa o tātou mātua. Whaipepa o tātou mātua. Lodged those applications. No. Umano tangora ia lea. E whai atu ia vaenga. Applying for New Zealand citizenship if born in Samoa before 1949. You can apply for New Zealand citizenship if you were born in Samoa on or after 13th of May 1924 and before the 1st of January 1949. Or if you meet criteria 1 or one of the other criteria and eligibility criteria. Menino le tulafono lewa omi mai fafu. Lewa print out mai mata mai fafu. Whaiona e apalai mo le sitsen New Zealand mo tangata Samoa pe a whai. Na e whanau I le aso sefulma le tolu o le masina o me. Afe iwa se lau lua sefulma le wha. Ia ma le aso mua o Januari. Afe iwa se lau fast fulma le iwa. Oa a whai e talawhia ngai mo oe ia le vaenga mua. Po o seisi o vaenga e wha ia. O lea waanga waa iai. Ia vaenga uma ma ia tangata. O le mea la lea, leo whai mai loa la le tu la whonoro fau lea. To apply for citizenship under Section 7A of the Citizenship Western Samoa Act 1982, you must meet one of the eligibility criteria as follows. Whonga bai, a whai e te whalongo le tula whanua, a whai e te apalai I lalo o le tulafono pui fitu a o le tulafono o le sitseni o tangata Samoa o le tausanga e awhiwisilau valus fulma le lua e te tau o na whaamaliena se vaenga e tasi o vaenga nei. Check
that you meet the criteria and have the required documents before you apply. Then download and complete an application form. Siaki mua lai criteria po vaenga ia ngole a o laulau ina tu. Ia pe e te angava ai. Ia o na siaki lea o iai atoa mene o pepa whanau. Ia whapena fui o wata. Ia ma so tus folau o iai le teimene nei po o se tus folau tuai sa pea ma teu pea ele nawa I tau e o mai le so. Now, nau tātou se e mai I le tau o le tutongi na o le application ia po o lau tālu sanga foi. The application fee is New Zealand dollars $204.45. Whaongaina le tupe New Zealand, lua se lau ma le whātā la ma le whāsful ma le 5 sene. Your application is successful, you will receive a full refund. Te unga lea na whai ele to ina Winston Peters, lea fionga a vasa manaya, ina ia wha I titi le tupe wha ngae mātua whai eia la tu tāru sanga matutongi ai ia le application I le lua se lau ma le whātā la, ma le whāsful ma le 5 sene. A whai, ai manuia ia matalia ina lau application, o na toe wha foi ma mai lava lea o lau tupe. What a beautiful thing to do. E ala na tutongi le lua se lau ma le wha, tā la ma le whāsful ma le 5 sene. Langa e tele ngā luenga le. Ngā luenga ale mata ngā luenga I whai. Tele la tu ngā luenga I whai. It is time consuming. The stationery, the technology. E tele mea. O meo pepa. O le whaongainga o le computer. O le taimi. E te tau na iei sina tupe e te tongi ei. Awa o le e toe whaafo iuma mai lava pe atalia lau tārsanga. But if you put in an application and you do not meet the requirements for citizenship, you can withdraw the application and get a partially refunded cost of $136.30. Now, whai lau application ma lau tālu sanga, wai le mana wai le koe fia sing you sila vo. Ai mga o koe koso mai fafo ia le uru le kama I le mele o le application. Ia mai, koe mai la ia le o se vai ngā tupe o lau, pili le na tongi mua, e lua se lau ma le whātā la, ma le whāsful ma le 5 sene. Whafoi mai le ia te oe o le se lau tolus fulu ono tā la, ma le tolus fulu sene. Now here's the fun part of it. Let's get to it straight away. Vaenga tā ua la leo le tātou pili leo a mai nei whaf. Maonia, e a vea matula fono tu mau le mau te fono ma le palemene whalanga inga. Fe malanga inga New Zealand. Whatasi ei male ofisa o le loto I whale. O mata upu wha loto I whale. Eligibility criteria. You must meet one of the following 4 eligibility criteria. Wha le lei vaenga e te sao mai ai. Tu sai wha le lei testamana suenga o na mata upu leo lau tālu sanga e te ono manuia ai. First, vaenga mua. E te anga va. Ile tu la fono le nei. E a vema citizen New Zealand. Pe a whai, you are eligible for New Zealand citizenship if you were born in Western Samoa on or after the 13th of May, 1924, and before the 1st of January, 1949. O te lor criteria la le tasi e tau au whai umai I tātou. E te anga waa pe a whai. Sa soifua mai te tonu o Samoa I le vā o le aso sfuma le tolu o me a Faiva se lau lua sfuma le whā
Se ia o atu i le aso mua o le masino January, tasi le afe fast food maleiva. Beautiful, beautiful, beautiful. Tusala o i lato umaia le anga va i le whamrianga ma le tulafun faule nei, le pili lea. E los fun ma le 5 tausanga ua tuanai. I le vale o le afe visalau los fun ma le wha. Se o le aso mua o January, afe visalau fast fun ma le iwa. I lato umalavala na soifua mai ai i le vaitau lea. O tau umalavala na o le maua le whaamrianga lea. One rule sets the precedents for everyone. Pawala na o le criteria o te loe tawa whai umai tangata uma sa soifua mai leo whaamrianga le pili lea. O mai la ia le criteria number 2, eligibility number 2. If you are eligible for New Zealand citizenship if you are a female. Pea whai o oe se tina. O oe o se tina. And before the 1st of January 1949, you legally married someone who meets eligibility criteria 1. Momoi. Whaamanianga lona lua, ia po o le awanoa e whaatangai oe, ma veo oe o se tangata se New Zealand. Pe a whai o oe o se tina, sa e whaai po atu. I se tangata o se tangata na soifua mai i le awhiv se lau luas fu ma le wha, ma le wā o le awhiv se lau whas fu ma le iwa. Maua mai, e te whae poipo i se tangata o le wāenga mua le anga waa uma i hei tangata. Saula ia lea, e le criteria lona tolu. Criteria lona tolu. You are eligible for New Zealand citizenship if your parent was born in Western Samoa on or after the 13th of May, 1924, and before the 1st of January, 1949. Tau wawa aila i le whaamanuianga lea. Whaamianga la lea leo o whatu leo te tala mai ai le mata upu lea i suli. E mawhai ona e anga waa e a vea o se tangata nuu si tsedi New Zealand. Pe a whai o lou tamā po o lou tina sa whanau i Samoa. I luma o le aso spuma le tolu o me awhiv se lau lua spuma le wha ma le aso mua o Januari afe iwa se lau wha se furu ma le iwa. And there's a test to this case. O tau ia mātua. O tau ia uso matua whawhine ua mali liu na yo tau ta māmatina. Ua mali liu o tau ta māmatina. Tu sa lava pe ele i siti seni. Ae sa soi fua mai le teimi lea. Pa wala le mea me whai tau whaia. O le au mai la o le pepe whanau o le to ina ma le o le matua. Ua whai i langi le fōlaunga. E wha maoni ai. O oe, o le atali, pa o le awhawhine, o le to ina ma le o le matua, sa whanau i le teimi lea. Whawhetai New Zealand te unga nei. Whawhetai mea lena o manatu ai. Awa tātou te whalave lave e suri. Awa ne toi whalave lave suri. Awa o le ai le vaenga le tula whono. Whai pe lava na o pepa o ta mamtina matu. Le ala leo au mai la suri nei. Te whawhonga la Samoa ni ta upuna. Lewa mai. You are eligible for New Zealand Citizenship Act. Wai o whai mai tula whono. Tu sa lava po uotsi. Wana o la tau lo feola. A leo whai mai. If you can prove your parent
were born in Western Samoa on or after the 13th of May 1924 and before the 1st of January 1949. Woi ka whiwhi. Tō wawailai tō telo tangata i la manuia i le mele. E tangata leo la manuia i le mele. Whanau la ia tangata ua mali liu. Ioi. Ua mali liu a sa soifua le vai tebi lea. E te tau o nou tō o maia le death certificate ma le birth certificate. Abai uma pepa nai lua. Pepa whanau o le tō ina ma le ona matua le nā vai tau. Ma le pepa e wha mauni ai ua maliu. Ioi. Pue maua mai le tātou porkalame le rei ai mese o tula fono o tālusanga mā vanoa mā ngawaa e mawhai ai ona e apalai i lalo tula fono ma le piri fau lea ua umona te wina mapasia. You are eligible for New Zealand citizenship if you were born before the 1st of January 1949. E te anga waa. Pe a whai na e whanau. A ole i o lea so mua Januari. A whewhi se lau fast full maleiva. So o lato umala o tangata na soifua mai i lea so mua. Aso tolu se furu. Aso tolu se furu o te sema. Po lea so muri au te sema. I lea whewhi se lau fast full malevalu. Le nā wha murianga te leo mua mai mo oi. Wha le lei vaenga ese e mua ai lo sit seni. Vaenga lon tolu lava o le pui tolu lea. You were born in the British Empire. Pea whai o oe, sa e soifua mai I tutonu o le atunu, o le setasi o taupulenga o le malo Peletania. O tātou lea sa iai. We were born I tutonu o le British Empire. The British Empire included United Kingdom, dominions and colonies, but excluded protectorates and protected states. If you are unsure, if you were born in a British Empire, contact us. Le ala wa fa mai nei ia le maenga le o le tulafono. O le whaawasenga ina o le taupulenga a le malo tele o Peletania e awhi ai ia le United Kingdom, e awhi ai dominions, e awhi ai ma colonies. A o isi las tete e lea a whi ai. O mou mai. Ia o tātou. Leana a vea o se kolone na malo o Peletania. Tango lai vane sau peni ma sau pepa. Vane sau peni ma se pepa o na tusi le ilalo le tula fono le nei. O yo le telefoni le nei. E mwhai ona e vala au I ai. Wha maan malama atili atu e le pālangi po se tama po se teine o le ofisa e le lei I le ngangana Samoa. Awa, o le temile nei. O le nafo o iei helpline, language lines, ale matanga luenga o New Zealand, le vaenga le o mata upwhalo tui whale, I whapewhole New Zealand Immigration. O valu se lau, lua, lima lua, se fulu male lua, te whafonga le numero na. Mawai lo maramlama I leise tongi le numero na, e winga le mata upule nei. O valu se lau, lua, lima lua, se fulu male lua. Ia, toi whai. Ka koko whai. O valu se lau, lua, lima lua, se fulu male lua. O le telefoni na te wala au iai. Po whea tonu le vas vasenga. O atunuu, o kolone, ia whapena fo I dominions, sa o tu iei le mai au le malo si le pule le malo Peletania tele. I lona vai tau I teimi o taua, ia whapena fo I teimi o whewai inga. Ia maotua isi atunu, tele neighbor pulea isi atunu.
O le telefoni I fafo atu o New Zealand. Fafonga, telefoni I fafo atu o New Zealand. Outside of New Zealand, o le ono wha, iwa, tolu tolu iwa, o valu lima tolu. Te fafonga. O ono wha, iwa, tolu tolu iwa, o valu lima tolu. Ia po le I meli lo le awale tatu Citizenship Act o le citizenship.samoa@dia.govt.nz. Ia le na tatu wo le malolonga, ia wanisi tatu fasisilanga, ia ma tatu fasilanga fa business, ia ina uanga Gagaifo Faiva o Samoa ile nei asolua. 6, 5, 1. MEOK with 30 ground. Let's go. Yes, you can. You call me a girl. Yes, I can. We could roll down the street if you want to, lady. 'Cause you're my baby. My
o ufa besi finu sila Tale mu lo ufa tu ia ufa inga Soy foi a e malolo I lo ainga O te fia faya tu masongi yo fofonga Tinga ona le tau e tu mau ke ale lo fa A oe ua sui I lauva ai Sina upu se tasi o te fia ai Always crying time again You're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me, darling That it won't be long before it's right time Oye, wali wane, leva yo sina Pele e apule oe ila ufili filinga Atawia ina ia manuia la utau mafainga Aile mafaina alo atunai o folinga Te masalo wa emusu yata ita Wataunu o upufa besi finu sila Taule mu lo ufatu ia ufainga Soy foi a e malolo I lo ainga Soy foi a e malolo I lo ainga Mommy, she a freak, I know that. Mommy puffin' weak, I know that. She wanna have a Rolex and she wanna drive a big Lexus. I suppose that I gotta buy her anything she want. But you need love too, right? So I get it done. Ya le na whawhiwhianga sui filoi o le uso ya anaseto whale moi. Let's go back and review this and break this down. Langa nai e tele tangata nai komeni mai. Whaila batu ui fo ilunga ia nisi o ta komeni wha mole a lauli. Ina ia mwhaiona o sosoni e tuenum taupulea. Criteria lon tolu lela tatou se e iai. Whafonga lei. O le mea lea, sa le I mawhau wina e o iai ia le tula whauro, ma le pili nei. Whamai, you are eligible. O le vaengalon tolu lea, criteria number 3. Eligibility for criteria number 3. Toi whafonga lei sa moa le mtaupulea. I will break it down for you. Leanga I leo le mea lea. Leana tātou taritonu e o iai le maa losi o le teuteunga.
ale pale mene, a au tau tilo le iai. O le na tātou le mana o e whaalave lave suri. A o leo au mai le criteria lona tolu, o le eligibility, ka fonga le iai sa mo le mea leo te watu nei. Leanga o le confuse ai tangata. Langa o leo te whai tau a tula fono word for word. You are eligible e te anga waa for New Zealand citizenship mo le sit seni New Zealand if they are whai. Your parent was born in Western Samoa on pe a whai sa whanau louta mā po o louti nā. I to tonu o Samoa isi sifo. Ile asos fulma le tonu o me a Faiva se lau luas fulma le wha. And before the 1st of January 1949. O tō mau maila. O le te tala I e le tula whono le mata upu lea. E leo le mbea lea sa tātou ma whauwhauina o le a o iai le mae a le leo New Zealand ma le tula whono. If you look at it straight away, you know that, my goodness, o leo o ta tala e le tula whono le mea sa tau pui iai mo istangata. I le tau whailo lofi uma mai ma le tau whetuli uma mai e le toe fia nofo se Samoa whaafonga iai. E te anga waa pe a whai o louta mā po o louti nā sa whanau I to tonu o Samoa I le aso sfulma le tonu o me a Faiva se lau lua sfulma le wha. Ia, pe mua po o le aso tolu sfulu o Desema a Faiva se lau wha sfulma le vadu. O maua mai Samoa le mea, le tau sisila le iala mos whateita inga la. A whai o lau ta marna whanau, I le Faiva se lau fast fulma le tonu I to tonu o Samoa. Ia le alawa anga vaa, le anga o le fast fulma o le luas fulma le wha le lua tuai, le amata tuai. Anga vaa la le nā. O ro te maa sa whanau te tonu o Samoa I le teimi lea. I le vāo le Faiva se lau luas fulma le wha. Se I o atu I le Faiva se lau fast fulma le iwa. O lona winga. O te hanga vaa fo I la. O te hanga vaa iai. Leanga o le hanga vaa le toina. Malilo matua. O maua mai Samoa. O le mea o le tūlanga. This is the mystery of this bill. Because none of us have ever thought that the descendants are not included. That was the argument. O ni whana lava suri, a o le au mai I le tula whono Samoa. O le whinau o le nā, o le ua tali mai ai I New Zealand. If your parents a whai o louta maha, po louti nāna whanau te tono Samoa sifo, I le aso sfulma le tolu o mea Faiva se lau lua sfulma le wha. A o le I o le aso mua o Januari a Faiva se lau wha sfulma le iwa. E te anga waa. E te anga waa fo ioi. O tau se sila la ien. La lana. Le vangalona lua. You are eligible for New Zealand citizenship if you were born before the 1st of January 1949. E te anga waa foi e a veo oi mas tangata sit senio New Zealand pe a whai sa e whanau. A ole I o I le aso mua Januari a Faiva se lau whaiwa. O lona winga, e anga waa I le tangata na whanau I le aso tolu sifuru o te sema. Aso muli au na o te sema, o le a Faiva se lau whasifuru mal watu. Wa mawala. To e sau lola ia lea. You were born in the British Empire. Sa e whanau I se tasi o atu nuu o le taupulenga o Peletania, a o pule ai Peletania, ma a vea le nā malo makolone a Peletania. Ia le nā. Le lona tolu le nā, si o vange la ngisi o kako comments na si o tali atu iai in mata upulea. So rest assured, something that we never thought that will come in the bill, but it has now become
a mystery of the bill. Whapewhia tangata i le engi kusfolau, please. A wheu kia i ko kusfolau. Ainga whawhenga kou o mai i le kungunge. E le inko pepa malanga fo le lepa o le travel documents ma. Kaunga whain kou kusfolau. Tauna sa ili whaabaubaunga a le immigration po lea so muri le aso na eulua i tau nuu mai ai i New Zealand ei. A wheu kia i. E maua whaamaunga na i le internal affairs, maua le New Zealand immigration. Because every person that enters New Zealand or any other country, they are recorded unless you came illegally to this country with, bogus travel documents. Ia pena e sau fo'ui, whaasori tū la whono, i se tūswhalau o se ingo se isi tangata. Whai mai le sifsiri, ai a tangata, na tupunga mai i tangata, na lale melea, ngā lulue po o le whanau i le taimi le nā. Na whanau i le taimi le nā. A la leo tausi sila mai Damien Peterson. Tangata na tupunga mai I, if your parent was born pe a whaila o lauta mapo lauti nā sa whanau tonu le vai taimi le nā, leo te whatui, o le misteri o le nā o le tūla whono le nei. Na tātou manatu ai o le a le a awhia ai. Ia whanau a tangata ia. A le la usau ale tala. Le usau sao ai. If you can prove your parent was born in those times, you are also eligible. Ia le na. Eligibility criteria number 4. Ole mtoa I tia o le pili lea langa lea wa vatu alo ia. I luma o le atunu. Whaitau atu I le upu. I le ngana peritari ia whatase ma le ngana Samoa. Ina ia manino ai ma malamalama Samoa. Vai la iei. O le sawi I le tula whono lea. Le mea na tātou manatu o le a le tupu. A o leo o sau le tula whono. Ioi. Nisi tātou comments whamulmole ala uli se o vavai atu iai. Sosani atu ai le. E anga waala grandchildren, pe anga whape o whangau lava a tangata ia, ngā na waa whaamolmole. E anga waa grandchildren, whaalongo, o tangata nā. Lātou te anga waa foi, pe a whai, ua umana whaisit seni o tangata ia o e mua atu. A whai ua umana whaisit seni o tangata ia. Whatoa ma whai la ia lea. Ona claim for the case la tau ia tupunga mai tangata ia. Muli ane. Ioi. Joey, le aisau support, sau passport, how did you come to New Zealand? Yeah, exactly. Mole. A whaila ua maali liu. A te tuatu tasi lunga nale. A whai ua maali liu uma mātua. Na whana nau I ia tausanga. A o lea feola whanau, o lea la le mea tau na whai. Ia lea umano tali atu. The mystery of this bill has now shown the likelihood of those parents that have passed on. E uina lea o tautala mai le pili e winga I tangata ua maliriu. A o lea tautala mai le pili. A whai ma whai ona e prove mawhaa maonia mai. O lauta maa uoti, po lauti na uoti, sa ola tonu le vai taimi lea. Ama lena umana o tali atu mumua, au mai le pepa whanau lo matua, au mai malona pepa maliu. Ona avela ia lea, it will be a precedented case because the bill is not spelling the dead. The bill and the mystery of the bill is not spelling the dead parents or those who have passed on, but there is proof. Olo iai le talitonunga, ma le wha maoninga, ilana pepa whanau, sa soifua tonu I le taimi lea. Mai le sifsile o pau lea pai, mai pau lea pai.
Whapewhea la lo tina lea e ola ai na whanau le limatasi. E le ai. O le tali saoa e le ai. E le anga waa. Le anga o le tautala le tū la whono. Na o e na soifua. E le awhiu se lau lua wha. Se o le awhiu se lau wha iwa. Ia, le na, le tali etu le na mali e lau whiringalo le apai. Se i whaasolo tu ilunga na isi komini e mwhai e o na maua. O kiri taua tongia i peti. Na o le aso sful tolu lava o me afe iwa se lau lua sful mal fa pe fea le aso sful mal lua o me. A le fe mai le tula fonoi. Na fa nau i tutonu ina ua mai a le aso sful mal tolu o me o lono winga. Ele ai. O i lato umalava. Na soi fua tolo la so sful tolu sful fa solo tuai sful lua me ya ele o afia ila lo tu la fono bali e lo fin ngalo a valele saena o ya kiri vesili le valele saena lona winga la o le mfaina palai fa na o tangata nei mai le lus ful fa mai le afif se lo fa si se yo le afif se lau Faiva. Whafonga mai valele. O le mea le nā, le ua tau mai le tū la whono, a whai o lau ta mama lau tina. If your parents was born in between Samoa or on after 13th of May, 1924, before the 1st of January, 1949. O le tala le nā, o le au mai I le tū la whono le malona misterio. O le matua I whaate ia I alo mafufau e te anga waa pe a whai o stasi o matua na whanau. I le aso whanau tonu a le aso sfulu tonu o me. A whewa se lau lua sfulu mal wha. Te yo le aso mua yan wari. A whewa se lau wha sfulu mal iwa. Ia le na, ta ua le na o le whaalonga mai. Criteria eligibility number 4. You are eligible for New Zealand citizenship if you are a female and before the 1st of January 1949 you were legally married someone who meets eligibility number 3. Yeah, na pa foi o se tina ai na o atu na mua e fa ai poipo I se tangata o le sauwhanga I le vaenga lona tolu eligibility criteria number 3. Nā ko kere o ko o inga na nofo ma whaai poi atu I le nāwai tau pe fia fu iau wha poi ponga ngā whai ari o le aso mua I le aso mua yang wari a fiu se lau wha iwa fia o ka kia I ngā ka maiki ma ngā pe pa poi po o le atau le balolonga ya Tala whalawa o se whapoponga le nei o tala mai atunu e mamau ma le Pasifika a le Radio Samoa. Mo atu mai sa tu te tonu, e tō tolu tangata wapu e ina leo le United Arab Emirates, o no so o tanga le maliu o se rabai po o se whaia o ngā whale lotu, o se taitai foi whale anganga o Israelu, le awha maili I poti na whasiotia se ngā yoinga wha o Sofia I winga wha ilonga tangata, e meisa I tangata Israelu. Wainoa le CNN o Svi Kogan e eilo na citizen I Moldovan ma o se sui o le whalaputonga I ngole Chabad o se whalaputonga whale loto tangata Israelu na liputia le stofi taluaina abe whaamarusia mai anisi mai Dubai ma whaamani ai le asona nafi le mauolo na tino maliu ma wapu e nai lo le tolu e peo na taua. Fola nei fo ina le palemia o Israelu Benjamin Netanyahu o le a whao ngā umaso tanga o Israelu e sa idi eile au fasio te tangata ia ma wa whao o fo I mawhao. E whaatala whatu se whao poponga le nei o tala mai atunu e mamau ma le Pasifika mō le nei fo yaso. Mo atu mai Amerika o ave se le loia o Jack Smith le mata upo e whaatatau le presidente whiwhiri o Amerika Donald Trump
Lea ua whailai ma le taro sanga ili whamsinonga e ave se ai lea mata upu. Sao noa Trump ena te ave se Smith pe ato tura i mai le tofi, a ua whailoi li po te le CNN i le sore tūlanga o iei le mata upu lea Trump, ma le mata ngaluenga o whamsinonga, e mana o miona ave ese morianga o se tangata ai le i whatau toina. Whai mai le lawyer Smith, o le whaiunga e whaatino lea whaiunga, e le i whaia i lungo ni tūlanga o ni wha maumaunga maralosi, ua maua e whaasanga i le ua tua ia. O le mata upu leo wasidia ma le lua tausanga o wha wapea, turi ai Smith Trump ona olona tau mawhai, e toi suia le unga le palota le lua awhelua se furu. Sa te ena umai Trump morianga o le mata upu lea, ia o lea la ufa maonia mai le whaila a toa o le tāra sanga, e ave ese ai le mata upu mai le whamsinonga. I Israelu, o le so lea palota inai le kapeneta Israelu se marienga, e whaatatau le whaamuta loa ospa inga i le panona. Whaamaunia ane le so upu le ofisa o le pāremia le CNN, lea whaamtalanga ina ua whasiringia le ofisa whaasaralau, i le mauai o whaamtalanga mai se tasi o sui whaamoemoina, e whaapea ua i oe le pāremia o Israelu Benjamin Netanyahu i lea fuafuanga. O nisi whaamtalanga wa liputia mai le mata upu lea wa tā wai, o lo o whaawau pēr whita winga i le wā o Israelu ma le Hezbollah, ma o sina mea se tasi e ono toe a awhia i tūlanga le lei o whiutana inga na whaia i se teimea le i mamau atu. Ma wātangi ai e fōringa o le a maua se toa i taua o lo o whaia pēr i le panona. Whai mai e ese fo i whina ngalo whaaria o tangata Israelu i le mata upu, o nisi e le o mana na o e tāo whiri taua o lo o whaia nei, o na whai mai ala tau, o le a misi ai le amanoa e ave e sea a toa i lua le Hezbollah. Whina u fo i nisi tangata Israelu, e te tau na whai lua umatua i inga o le marianga e pei o na whaatala noa ina. O le manatu o nisi tangata, ua si irima Israelu pe a whai e tau nuu lea marianga, ma o le marianga fo i whaapea na whai e le lua wha maleono, a le o tau fia i lava le tūlanga e pei o nālia mai. Mai si a mani wa sau noa le sa ave momo mata i o le tunu i tausanga wa tuna i Angela Merkel, o le marianga na ia whaia malusia, e whaatatau i le kesi sa whaia ina ia fesosoni ai, ia si a mani mana pisinisi, e meisena ia whaatuma waile no fufide mu ma Moscow. O le whaatara noa ngā Merkel ma le PPC wa ia whaia ia whamtaranga, whamaya ia o le tau a Lucia ma Ukraine se manu o lewa na amata pe ana ia le polokaina le ulu whale o Kiev i le NATO i le luafe ma le valu. E se fulu ono tausanga o taita ia Merkel lo nā tunu o siamani, ma sa whesiringia ia le au whaasaralau, pe na te manatu wa whaatuwai o na ia whasosoani ia Ukraine, ma lona polokaina o le aveo Ukraine masui o le NATO i le luafe ma le valu. E le io ina le presidente o Ukraine i le teminei whamtalanga a Merkel, wa mai ia o le whai unga a Merkel sa whaia e poloka i le urupale o Ukraine i le NATO o se whaamarusi au tele lea mō Lucia. Whai mai Merkel sa ia whaatino le mea ngatai lo na malosi ia mō le whesota inga ma Lucia ma le whaamaoninga o ana whamtalanga ana lea ngai ese ma le tofi e leo spa ia lo e Putin Ukraine ai whaato a naoni nei masina talu o nā ngai ese. I le Pasifika mai Samoa, o le vaso nei wali putia le Radio New Zealand o le anga i atuai stasi o vato sopa mai New Zealand e fesosoani le ngā luenga o lo whaatino i le HMN said manawanui ni na mangotoi o ngā sami o Samoa se teimele i mamau atu. Whamai o le company New Zealand le ufa whai ngā ruenga le vanga o le puipuinga le tunu e tā pena mo le ave sea mai o le suau umai le waa ma o fuafue o atu le se fulu po le sutasi aso e alu le whai ngā malanga i Samoa e fualava i tūlanga o le tau ma le sami. Pai mai le New Zealand Defence Force o lo wha wau ngā ruenga i se tūlanga mawalunga i a wha mautinolo usta ia mna o ngā uma tau le puipuinga e wha maria ina fo i ofisa o whea ngai ma ngā ruenga i Samoa. O le tau e tā ua tele i le ngā ruenga o lo fia whaia e le ngata i le teimi malanga atuai ia o le teimi fo i ave sea mai i le suau o mai le waa. Ma le taramulimuli mai New Zealand, wa una ia se tasi tangata e te lelo nto mai le tūtau le soifua marano ina le Pasifika, Sir Colin Tukuitonga, community e le Pasifika i New Zealand, ia wha mautinoa ua whaia tuipui o le talebivini. O whaia lea whautuanga i le mai a whaalawrua mai le vastaruai, le pepesi o le talebivini le atunu, ma ua siria ma le lua sa rau ono spultanga tā fia.
Whai mai ri Professor Langolango le University o Kilani, o su enga tanwai nei le soifua manonoina, wailu aile maua lungo le awha tangata Pasifika wa tau pia I paramai o na ole tale vivini, mai wha manatu mai ei pea ina ia whai atu I pui e feso soni ai ia fianga o le foi tu ai ngā mai. O le whai umgana nao tala mai atunu I mamau ma le Pasifika, walau whaafonga mai le nei asalua, whailua I foi atai au I seisi whaapoponga soifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Lo soifua maloloina o lo iou lava a ao. Por kala me fauta soifua maloloina o le amatalia I le aso whao me I le valu I le whiawhi se ia pā ia le tūlai iwa I le pō a winatu ia te oe whalolonga masani a le Beta Tribe Doctors ma le Beta Tribe Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afsota I mai le ono valulima lua ono iwa Faiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau se leni, ai sele e oe le manuia. Toi whatalofa mau whalofa atu I ha te oe malau mai moanga, ia me se fo I le Gagaifo Faiva o le atunuu I le nei aso a o tātu iai I le Porokalame. Ia malona kuata muli fo. Su 5 minute o teili tu lai 5 ai mafuta mai loa. Le ripule o le tātou telefoni whea vai le Digicel Pacific, le fionga le suafa leo Pepe Lene Tala I Junior. A talo fatu fa malo le ngā lulue I Faiva foi ua ngā Gagaifo o le nei aso alo le soifua maduia. Awhirai atu I lau fionga le a taua. Ia po lau fionga foi sevea. Alo le pai al Faiva le nei aso. Ia malo foi le tatapuai. Ia ua foi le long kuia lia le malu sa tatu atulu le gosa se lua. Ia male uso ia isako. Ya, malo savea mo nei aso. Malo fo le ngā lulue I lau fionga le ripule, ia po lau fionga fo I le teitei fono o le whalapu putonga malosi o le tātou ainga o se skopa. Ia, nā mai lo tai au se I o mai I le nei teimi wa fou la lata fo I na ia fo I atu I ainga ma mauta ma malawa. Le ataua fai special tātou official nei aso. Ia, ai mise lava iai lātou o lo Sam Union malanga atu I Samoa. Ia, I le whainga o lātou SIM card. Ia, ai le ngata fo le nā, ia o le whaasinoina fo I o tātou pando se. Ia, wa le whaungaina fo Ia, I le taimi e taunu uai, ia le whainga malanga. Ia, pēa o atu Samoa. O le si va nata ua fo I ke whamunatu le atau. Le. Masalo pe tolu I lātou na ase atu le ofisa nei aso. E fisilipo po sa talal tātou ofisa vālele o Samoa Airways, pai o pepa malanga. Ia, masalo o I lātou iwa whaisi leva I le itoe malanga. Ona masalo le o tātou sa avalia le tolu le whātau sanga talu ona. Tāpuni iole. Le to ia le tātou ofisa Samoa Airways I nan mot Samoa, o tātou ofisa Digicel na wa iai. Mo le se fia le malula tunu. Ia o lunga le online ia le New Zealand ia po le Fiji Airways. E mawhai ona puka ia tātu tickets. Ia pete a ngai fo I ofisa le Buffalo Lord Flight Center. Ma le vaenga le nai whaia ofisa malanga. Ai ele o to iese tātu ofisa malanga tūlanga o Valele.
ina le moto Samoa o ina na wo tatou ofisa te tisao ia na mea tau sota ina lava nai maua ina tatou ofisa pa mole malo whaatai tāua tele le nā e le whailo fo i le atunu. O le la tolu tau sanga talu na tāpunia ma le o toi eise a whinga ruenga. A le Samoa Airways i le nā e le Mount Samoa. Ia la ae tuluturi au pua e tangata po whia o iei. Ia le ofisa o le tātou vālele. Au i o lea. Au te iloa wa tūla lata fo i le whai unga o le tausanga. The festive season around the corner. O ani fuafuanga alualu mamau o le tātou telefoni malosi o lo o fuafua iai. Pe eise teimi e whai eise malo longa. O le afo le teimi e tāpuni ai i ana ngā luenga malona ofisa mo le silafia le malu le atunu. Paenga mo lava ia o tātou whakitoa e i tātou se i tele o kimisi masi o le whai e le vai aso mule kimisi masi. Ia po le aso gosmur valo te sema. O i lato umala e lafo ala tu tapata i luaspu ala pe sigatu e mata tu lava i le vai aso te nei ia se ia pa ia le aso 2 maleono o te sema ia o i lato una o la fai mai e tatu se ia ngava e fu lato e fa ngale tau tu al click x e la foi se len ia nga ia telefoni digital Samoa ma o fu lato wa no tono tatu se ia tolu tatu fai longa o tapena ina o la se ina la solusu ban e ia ile tatu holiday package e o atu tolu afeta la New Zealand e fai ai ona e holiday lava so se faenga lava New Zealand te fia malanga iai tapena tatu titisao ia le la ticket ia fapena foi ia le tulango pepa malanga ai hotels ia aia o lava tolu afeta lalo na vali o le tatou whailonga lona lua ia o le telefoni Samsung S24 Ultra o se tasi o telefoni fau o loo wa e mataimile nei ia whapenal tatou whailonga lona tolu o le tatou cash e afeta la New Zealand e ia whailonga New Zealand ia e ia whailonga i latou mo tatou au se talia Nono winga tolu tatou whailonga major prices na mo New Zealand ia tolu fwe tatou whailonga mo Australia. I tūlanga o le mo i lātou e fuafua malanga i Samoa. Ia e te tau ona waweanga i mal tātou ofisa e whailau simka. Mastalo o la fionga ia pesta lea le angafa malwa ingo le tātou ofisa. Ia hapea foi le uso ia paratiso. Ia o la wana o leo la ngalua tu masina te sema. Ia mao le atapunia fo tātou ofisa. Ia e mata mai lava e lea solusu faa. A solusu fa te sema e tapunia tato ofisa fa to ato tala foi ele vai asolona 2 Januari ya il taime to a matalia ya tato ngwenga ai ele mfayon tu e fuanga ngwenga so swani pe fa pe te fia tata no mai e fia so tai mai ya olo ye ya tato numero ya olo mfano mau lungo le tato ofisa ya pena fo tato website ya e fayo na fa so tai mai ai mo so swani ia e whāna so soania toi le lungo le telefoni. O isi a tātou tau tuale a taua pe ona ili tātou Pacific Ford. Ia o leo o mai vai taimi o whainga mea alofa. Ia e le ase mea alofa vape nai lor ta alofa voucher. Ia le mo se taimi fo ili le tau alu e vavai se mea alofa e whātau. Awa e ia tātou whalo lo mau ai le tele o loa e whaiona whai mea alofa. O le tele o whalo loa saina le a taua supermarket. Ia ua tele mea ta alo. Tele fo ia lava o se vai ma i toi ngā loa se e ma whai ona whai whātau nei o tau a inga i Samoa tong sa o lava urta ala whawauta iai o i wholeo lātou whai lātou whātau ia whapena whai le SSAP ia ma le tele o isi whalau loa ia lafo e le vauta mai whai o le mea lofa nā Krismasi alu e piki le me te mana o ai o nā ua umona o tōng ia tua le vauta ia o le mea lofa le nā ia vai le vave tele o fia tele mo nei o tātou a inga i Samoa Malo, whaatai tā ua tele. O leo sila fia e lea tudo. Ia, whaamuta ngā ruenga. I tutono o le ofisa i lea so luas fuma le whao te seba. Ia, tā pena la ia leo lau whai ngā malanga. A o le io o i le nā taimi. Ia, ma o le a iei pēr ia i la tau. E ngā lurue ai. Ia, ai, iei fo i telefoni pe o le ele numera le nā. Whai lava na wala au i le fionga i le rii. Ia, leo pepe, o lua tasi, lima o no tolu, fa.
o lua tasi lima ona tolu fa. E se fa mo malanga male ainga pe o le a spendale kilisi masi neima mo ta fa o mo tabaiti. Ya, o famoi moe anga ai Samoa mo nai tutuangia fale ainga po. Mai la so suli mo te sema. Ya, fa to anga ai mai ya il va so no January. Ya va so tonu na mata lai le tato ofisa. Ai ele manatu ele tato fasi silanga taua ale ataua mo tato social scopa. Ya. Ya, olo yele tato to nai e fai ile asovali, aso valu o te sema, ile mauto Samoa ile tonu o le fiafi, ya o tato to nai na Christmas, fa manu ya tato Christmas, ya ona pauna le aso te iloa, o le ava no aile to tele, ya o ta pena le tato komiti, ya nisi fo yo o ta pena nga masani, mea tausami, ya ai mafa ele o tau fia ai foi ia le savali vali atu foi ia mavatu la ueto nai ia pe ai lava nisi me tau mafa e te fifia iai ai tau sangatu le tatu skopa ia kilani nei a mese tatu uma sa ngalulu ele nei tau sanga ia anga ia to e tatu to nai la so valu te sema ina le moto sa mor tolu la fiafi ia tatu mafuta mfamani ya Christmas ya ole ya nga ya tu imalo longa ta tonu la ta tu felo ya le ya tu ile asu lia lava faftai o taua o le bolongo mai ya ole a so e fo ile ava no ta tu te felo yai patipatia le anga le leo le tua o taua lunga manga ifo Faiva o Navy tausanga ya ta tu tuli matai ya atayao ya fa pe fo is tausanga fo fia a ise si vaanga nei po ya ta o mal tata no nga fa ilo mai pe haftaile ya taua ta tono la Moses fa poponga ile vai aso asau ya manu tele ya lo pokalame o fanga solo ne fiafi malo fa lo lava haftai fa so ifu ia lo fionga le ripule o le Digital Pacific le fionga le Pepe Tala i Junior ya molona sao ta u fo ile ngata ile tatu le tio nei ya fa pena fo I le sao o le tatu Digital ya Samoa o lo alala mapapa au New Zealand ia fa pena fo I le aita umalele male alofa o lo o fatino I Samoa o le walua sifuma le 5 minute o te aile tu la eono lima I kauleanga fo le va aiso o le wakila ko ia mare kuai o le taimi o le fa boy o stasi o malo fa la longia I le afiafi nei, o le fionga lea I le ipule, po le whaatonu siri fo I lea, o le matanga aluenga, o lo aveai I le fionga I le minister, o olo, mawha ululunga, o le matanga aluenga lea o ngā aluenga te tele le malo, public works and infrastructure, o whilawa inga ilunga le lau ele, o le pulenga le suavai ma le ele tise, whaatasi ai ma tātou, malai va lele ia ma wafu o le atunu o le tofa ia po le fionga ia fui tupai mau simanu ia o se woma mai se uso fo ia te au I le tele o tausanga o onga mafutatu I le kolisio Samoa I tausanga whai u o le aonga ya ma o se te mua le ne o le ato mo wai se avanoa whaatala no ma whilo I lunga o pe au manga nunga lo le ea ya masalo ai o le te muli na whilo I ma le fionga le I whaaton sili o le savali a Samoa savali o le sisi ngā fua ma le whailonga ina o le 5 se furu tausanga ma le ono sfulu masalo 5 sfulu tausanga whaale o ngaina o le 5 sfulu tausanga o le kolisio Samoa o aveana o mapelestene o le wharapaputonga le nei o le ainga o tama matene tuai sa o tawina le kolisio Samoa I le telo o tausanga o mawai ia tātou tālia maunu ia I le taimi e whio mai eile li I whaatunu siri ia ma fai foi se tala te whaafonga le atunu I atina e a Samoa ma na ngā ruanga te telo lo whaatino
mai se lava fo'i au wala ma whela ua inga I lunga o le ala tele. Ia, hapea fo'i, ia, le mātango fie o le tūlanga ua toi wha le leia ai, ia whale tala di whaatali waa, I wafu. Le ngata o le wafu I matautu, ia e whapena fo'i le wafu I sale lulonga, ma le wafu I muli whanua, ma le whaale leia o tātou, ma lai whalele le pese ia nei au monkeys la tau ia mwhai mai o. Ma I mautu pere malo. Au tau whafonga le asona nafi. Ina ua maa whaatala noa ma le fionga le minstau tinam te mai tai. Ma anga whaso tai a mai so le pūlea ina o le poloketi le nei o le tasi le miliona. Ma nino le lei le whaafonga le tunu. Le tele o ngā ruenga ma mea le lei. O loo whaatino, ina I au fia ai tangata umalawa, I le atina, le poloketi, mai ai, ali I mawhai pule si o mai, I le malosi o le nuu, I le tupulanga te le vau, o mai, I ngā ruenga whai atina mata mai tai ma alato watina e. Se yo o le whanau, ioi, ia le lau wawai atu. Wa ngai mai I ala umalo. Ia, na tape ape o talavou. A le uto e whiloa I ua mātutua. Ia, o whaingana o le soifuanga nei. Ia, wa alua I le manosi le tautua I le atunu u mga aluenga whai. Ia, a ready mai le nei, o le anganga whiwhia ma le anganga whawhitai, e le whai titia. Ona uafe mai le fionga I le whatonsili ma le ali po le lo fa autu yai yam fa lulu yai nga luenga uma o le office o le fionga le minstau nga luenga te tele le malo ya fa pe foi fela o inga lungo le ala tele o le pulea le le o le swa vai fa pe foi ba le tise ya mai se o le tulanga o lo yai le fa le le o tato wafu ma malai valele ile nganga fifio ba nganga fa tai fa talofa ba le fa loalo ai mai se foi o lo tau sanga I lau a fionga fui tupai mausi manu lo uso pele ba fa pele fa talo fatu ba lo so fua fio mai le tapo kala menei o le nganga ifo o Faiva o Samoa ya so fu manuia e lau fionga ile fonga le o le tato proclame ya lau fionga le ya tau o lo fionga we severe ya malo sa o le vaso tatili toe Felo ai para vai pe no minstale te lo tata no so mai ngole. Ai sta lek ai mole ya fatalo fat fo ile. Le fafonga le tato atunu o papa au I New Zealand ya me se fo ila to mai o la inisi atunu o le langi ya fai ona mau le tata noanga le. Ine yaso ya sa le la ta ual ta vasenga le tato a onga. Ya, nena tuarang long atu na foi fai tutu na ya malo la fa ma popo le. Ka tu va malo la. So fu ma lange mai lo fiong. Nga lo va tai o fi sulu o le tino ma le vai atu I la fiong. O se tala fi le na ya ta de le ngata wo toi tali watu le tunu no wa mai a fo ya o onga ya tunu mau toi fa nga le so fua. Tautua au nai ya sa bo a e masani wa to tele ngata na silfia o ta u le onga pe o se au so fo le ma fa una va ya list ngata mai list ngata e o fatasi vasenga e o mai fatasi ai fatasi milo fatasi o ta longa a uma fai a le tato paia inga foi I le tula I mai o le veo ni tai o le onga e apa mai ai pula onga ma fai a onga I lea taimi ma lea taimi. Au te, ele ma whai ona whaangaloina na langona. Ta amata I whape na I lau fionga le ri pule. Ya, malo, whaftai. Ya, ona o ese au walaulia, ya na au walaulia lau fionga e te au ona li tātua te nuu I New Zealand. Ya au mātou nei ya ma la fionga al minsta. Ya lau nofo nei tau tuasi o tātou atu nuu. Ya wai, ya fwoi whai amui matou malanga mai. Ya alai tūlanga ku se tūlanga Feo lolo ma le tatu atu nuu I nei Samoa e malo lava e whaftai lava foi. Wa maua nei ava noa tatu te wheloa e ma tatu te noa. Ia, ma se foi ni mea lo fia wha
malam lama ina ma fia whaafonga mai e le tātou atunu o lo lalampa pa au i New Zealand. O le ata se e bua i le tātou waa lea le mana wa nui o le oto pe le li titai o le atu sa fata ma le tala whātai o le ainga sa tunu mawhono i tāwhitoala. Le a se ainga muri lata mai o le ua ngai ai ia fuafuanga a o vea oi o tai komiti o le vaenga o lo ngafa ma le malo New Zealand fa pe foi fita o le ngata i fale ia mo le tātou malo mga luenga e te tau ai ona whaatino. Ia, whaftai tele lava mo le fisili. Ia o le taimi nei, ia o lo whaawau lava le mātou ngā luenga, o lo mātou ngā lue whaatasi ai ma le New Zealand Defence Force o lo i nei. Pea ma le tolu sifu ma le tolu tangata o le NZDF le i nei, o lo tai le sunga ia Commander Andrew Brown. Ia o le pei o le Deputy Chief le Navy New Zealand. O tangata maurunga Navy le mātou te whai ngā luenga. Ia, lo ye foi la tangata maulu ia matangata fo ye le mātou te whai ngā luenga. E lo whapena foi ona ye i nei le Maritime New Zealand. O le ngā luenga la le Maritime New Zealand, foi le o le basic advisory body. Ia e ngā lulue ai tono le fisosoani mai a mātou, e kako mtanga luenga. Ia ono le tula fono lava ia o le marine pollution a Samoa. O le primary advisory body lava ia Samoa pa tupu se tu langa wale wa whaina o ngā taifale se tu ngā mea whapea. Ia o le Maritime New Zealand. O le secondary advisory body, ia o le Malo America, ia la mai lana Coast Guard. Ia e taluaila ono o le ngā luenga le tupu nei o le vaa. Ia o le vaa o le Malo New Zealand. Ia peivole o mātou tilo ai. Ia e wha a fia mai loa le Malo America. Ia e sosoani a mātou. Ia o le mewhole o tātou i loa. O le conflict of interest. Lea la e a fwoi wa mātou whaipa angai fwoi la. Ia le fwoi la o mai le Coast Guard. Ngā lue la e o la tau o le pei o se neutral body. Ia a fwoi e mai tau inga le ngā luenga o la whatino. Ia nena u whaanonga tu nei ile a fwoi ile news le na sau ale tau le tio. E sa o le ia o lea ua umana saini kon karate ale malo New Zealand ia ma le salvaging contractor o tangata fo i el portofat toi me fa pe ia pe ia o nei le faile matofono o taiao le e sauel mole o le va fa pito o le patch ia e sauel alu to inga tai o le fioanga o tafitola ia o ina fa tino nga luenga ia tu sa pe ma se fu waso e sauel va alea ia to tele ala tangata ia le efele mai va lele ia le saulole le va ale na lole ia fa pe ma taula nga tai o taftoala ia ma tai lo nga luenga o le nga luenga mo muala le ma to te nga luai o le ave senga o le tiso o le o le fio la to no va ia ma ese mai lo ia ia woni to ese me o le to ia fa ina le tato o nga sami ia te mine ia o la va e tele nga luenga na fa ia so uma e tong fa e control o le o la le liki o le tiso ia la liki malia ai o le salon nga luenga ana pito sili ona urgent le la ma to nga lue ia taimi ata no ma e company le ia ma to lo ese uma ia so au uma isi me na to le va basalo o le amatanga o le mata upu nei le va e ei fasili sa te tau na maua e se tali. O le ale mea le vaa le na whai i ngā tai. O ina whaa tonu ina le vaa e sau. A o le a le ni tu unga whaa vau ma lo sa wha tino lea taimi. O nei loa ila ia lea. O ai e responsible mo le whaatanga i nā tū le vaa. Ma o a fo i ana ngā ruenga sa wha tino i lau whionga le ripule. Ele o te le lasa u malam lama tu i tua po aina whaatanga ina le vaa po le ali ni tala noanga fule le onga o mea nai tala noa ai fule le vaa i whafua ni sila ma le vaa i whafua sa mo paua le te tala na u leu te whaalongo ai o le survey sa survey fule le sau le vaa i whailanga survey i tu i o ile ngata i whale i le tu i saute ia mantua fo i lau fionga le foto a mai a tu le tato taring usunga fono le sa fai le taring ama o tato atunu ia o inale nga tai tono na sa fa o pe ele se ta si o manual o malo Britania ia o me for security ono le tupu sa fioi i sina lei
Ia pela se ka penga tau fiso ta ai le vole le survey na o mo information vole le tato coastal area na ia ona e sa ngalu ele fa ale ai o isi la me a vole le faingo malienga mai si o te longa la o te ele o ya ule le fa mau ninga ma se fa matalanga mautino o sulanga le lo fionga ia tau fui o le vea yo lo fionga o le te fondo o le committee o lo o fea ngai ma le mata i tuino o ngā ruenga ne o lo fatino o le ale te le o se commitment i le afioanga ma le i tu malo e tu sai ma se the natural disaster e ono tu la i mai le teimi lea o le awhai i le ngā ruenga o le AVC o le suau. Ia, ma nei whaftai lava, ta aua tere le siri lea lau fiong, o le tūlanga tele lava nai le teimi a toa lava lea ina ua ngoto le waa, ma le tāpenanga lea whai, o le teimi nei. Ia, o le au tilo lava ina ia wha mauti noa ma wha mautu le tūlanga lea, ina ia saunga le mū, ma ia auana i toe wha leanga ina tili atu, le sio manga i peo na iai, o mai au malai tele ia atunu ia paratonga o matou whainga luenga ia ele ngata i fo i le vaenga le ta o le Weight Institute ia o latou fo ia ile to mai fa pitoa i mea ia tau ngata i fale ia fatasi ai fo ia markako vaenga le SPREP ia o le fo ia markako vaenga le MNRE matato vaenga fo le tato officer sainisi so se fa pitoa le SROS. Ia la to umana le mato te ngalu e fatatia mai le plan e faia e mato te mulmuta ia ina ia aua ni to e fateleina se fa ino le tato ngata fale ma se bang o le se tala bai i le to vano no foi ma tula to le tu malo ia ma so to tali atu io la to popolenga fo le amba ma tulanga whapea ua whaelenga ida le ngā taifale ma ua lātou manatu ai. Le sa ua le wā. Le mana na o is a compensation po o ni tau i tupe. Le asa talitununga a lau fionga i le li whātonsili. Ia, whataila ua lua mātou whelo inga ma le tu malo ua maea. O le mātou tāpena mātou te whelo ai i le vāsa fau a le mātou tunga tala le mātou whelo inga ua mawai atu. Ia e mato o taimi lava tau nuku mai ai loa le company le New Zealand e whaatino ngā luenga. Ia o taimi whena mato te toi whailoa iai. Ia ma wha tam whai a fo ile ina ia wha malama i si o tātua tunu. Ia le tūlanga i whasolongo ngā luenga le e whaatino. Ia ono ngā luenga lava ia le sa whai last 4 weeks o le mea kau monitoring ma le tāpenanga. Ia nā sa le sa mo ia la sa le toe se filo inga ko ilea lautele ai ono le taimila nei o le la o ila le swing o le sila sanga nga luenga ia le la o mato ta pena te mato te filo i male tu malo ia male afioanga ia o le sa mato o ia filo inga ia sa o fionga ia it's a very emotional exercise le mea i na ngalo fo isi o tātou atunu o na ua whaina o nātou ngā taifale ia mese ia mea mō mai e la tō tau mafa ia o no le tūlanga la lea i la mātou a komiti fo i lea ele o mātou elo te ina mea i o compensation a mātou a ia ngā i ngā luenga ina ia abe eseria ia mea i ele whaotauta ele sami whaatoe wha fo i le o ngā sami i le tūlanga e tau ona iai au te langa le tala no anga na e fai lunga atu le si levo le e mātou o fio. Sa wa ia tu ma mori bawina fo i se sounding of apitoa o teitai o le malo New Zealand ma tau au ai ia ni pine tau alo e whamanatu ai ia i la tau sa whaasauina mai o la tau soifua fitu sifurma lima o le au o seila sa i lunga le waa. La se taltununga o lau fionga i le whaaloalo lea New Zealand. Sa te tau na sili atu pe o lea wa amata i se stage mua mo le anga i luma.
Ia o te na pauale me o no te le ia le te mina. Ai pauale o le te lo le matou ngā lua i ma le vai ngā New Zealand le nei. Ia fa pe foi le matou felo inga ma le fionga i le sui palmia ia ai foi ia pictures ia o ia ba samana ia matou felo inga ba samana ia ma na umalanga le te mina ma ia ma le fionga minsta. O le nganga la vai o New Zealand o le matua whawhetai ala vau ngā ruenga sa whatino ina le tātou e le ngata i tātou malo i a tātou vaenga le whesa. Ia e mese la nei tangata anu ia na oi pāpau e a fo i sefe mai ia wā. Wai ia o te manatu ai sa whapera o vaenga i whaingo fia ngā le filosofia e lako lifeboats fo ia o mailo iuta. Ia e o tu ele malama tele o ngai tele fo ia meu amu ma me fa pena ya u fa nga ta tu wa nga ya tau tai o le tumalo e malama le o felo nga sambi o iva ele amainga le unga menga tangata i e pe le tu langa na o le skill fa tau tai fo le ta tu tu no pe le mena le sa ni lifa ele fina ngalo ona le matua tele ngalo nga sa fa tino na tangata nei le lana mai lo New Zealand mai faile la tu anga fa fitai ile inai tatu tangata le sa so ani ile la unga mai ngole wa malo sa no vo mtela i la ofioga le di pule fa tonu tatu ngalunga tele le tunu e meso fela o inga ile la wele ele ya mai sia tina ole ai sa ua le ba le sa i le to ino tu le epa ile le fa nga ina le lei o tupe ia na fai ai ia le atina e o le malai vale le iti a vea fa le tonu fo i le nava mea na le na atina e na fai i faleolo i le extension ia le mai mo le atunu u le tau o tele o lau tau ngā ruenga ma atina e le lei o lo fatino le asa utala iai i ia tu a inga ma ia saudoanga o lo la lafo pea i lau fionga ma le matanga ruenga ia o tele ta sa o tele o maua ia ni fam ta o fionga e paula vale me ia le tau o le ngā lulu ina ia tau mawhai ia whatino ngā luenga ia o mono whatati i tono le matou sector plan o le matou sector peona e whamatala ina i la matanga fo o tata tano nga ia matanga ia fo ia matanga luenga mapulenga i tu tonu le eva ai le fionga le minister ia olo ia le na ia uma o le matou o lo ia la matou sector plan le mo le fata usanga ia lo ia matou proketing i matou nga luenga nei fia fatino ia pe o le mena le la nga ia i matou ia tau foi tu li loa matou a mene ia fia fatino ia a me se fo ia manu lauti ia le matou sector tauna ona usia e matou te o tele o falo ngoto ai o tele o e so mala mai ni mero o le meta ua va tu lo fio gaide fatun o le wa adopt ina le le manu lauti le fio ngale le minsta e tinga upu e lafo i le minsta e le toina ai la le ata o lo fe mai se o tele lo po la mele le anga i le ulu o sia uo ko inga le ya le vo la o tala do atu le fionga le fatun city a le vo te fe mai tele o fa longa o i o lai tuli ya le manu o lo ua mai o na fata o to ai au to fuanga mo le fata sanga e nisi na sai wale o nisi e tale palolo i ngata i o tafito alamba ma le atu sa fata ia o talana e sa o le tale palolo o le mfai ona fa ngota ia o le talale ave le tunu on sai mai se fa mai atu nga luenga o lo nga lu le tatu officer scientist ia le Ross ia e fo ia o lo on nei fo na meri li poto isi ala tu so nga la ko test ia test ia o nga sami ia le vai mal sami ia test ia ano ia ma ina ia mau tino la va se lau pasene un fai on tatu to fa ngaina ia ona to lifilo tatu ban o pe ona ia ai fa mato o so sani il pulenga maloli me foi pulo le tu malo me nga te fale sa fata ma sa tu ma fono e so sani atu i lau to tapu le na o ta fi ai le to ya nga i o tangata fango ngota i nga tai le no fanga le o ngoto ile va ale
O mawhai ana o susta ia le nā tapu. Ia, ole tulangana wale alua mako wa asesinga yaso uma matot elengata matot siasi de ai matot siasi foi le matafanga ia ma coastal areas o ia ni si mea o to aile tato o ngā sami o ini si amo a fi ni mena misi le mato i mo ai ole afio anga le mato te fa mautu e pa mato ole fio ngota fitoala ole lango o si afio anga le ia mato ngā luenga lo o fatino i fianga ili. Malo. O ia mesa ia tupu mai e ole afio anga ole lango i si whanau fatino le mato ngā luenga malo fatino pia. Ua lato no o maise whamtalanga i le black box fo le po le Voyager data. Lea na sa ia se mai le waa ina ia mautino ai o a me na tupu pe na whape i na amata o na pele afi ma le eltise ma amata loa o na tafe ma matawhea le waa. Ia, sao. Walata mai, ole pe ole safarele nei, ole e lua ripoti, ole umana whatu pe umana whatu le komisio su ale malo New Zealand. Be foi mga lako independent members may siya tunu uro fayele eso suenga ia lalai ole finangalo le umana fa o mai atia uma foi na fa o tu le fionga le minister ole taimi lava o ele li porti le kabineta a New Zealand ole taimi foi na ina foi e tato minister ina le copio li porti la ole ina fa mo le sfalele nei ia la soma ole li porti mo moala is ole talinga what happened ni potilo na lua le fa mo fai me sau le tau sanga le ole why and how pe ofisi ai lua foi o la ma ole tali pe ona siringia le ofio ya ole fa mo yanga ona uma me it's going to be publicly announced in a transparent ma mai tangat wa fa mautu mai o ise po ia ise Commission of Inquiry e mwhaiola lātou whaisus wenga au ili o le mataupule. Ia, o ele le Commission of Inquiry ino umana whaatu le malo New Zealand. Yo la kuala ia isus wenga fu ile mena tupu ile lātou e una la fu ifi loa lātou le mena na tupu. O tali umalama le ma reporti o mene. Ia e umai fu ile tātou malo. Whamata ele tūlai mai se tūlanga o se conflict of interest e po o se whetena inga fo i o mafufonga. Ina ne i alu u whiwhi whaamanu ngase nisi o mena tupu ele o le mawhai o na whailo ma le loa i loa po la le whai unga tau na whai. Sa o lau whaalongo o tuai o lai e ia independent members e ring tangata New Zealand. O lo i tonu le Commission of Inquiry le. Madi. Tūlanga le. O le mea whana le whai e mātou le whulangolango ina New Zealand. Le whaanga e mātou Amerika. E sau tonu le mātou ngā luenga le whai. E na ia au alawane i iei se vala foi le e ono whesiringi ai. Le wha maoni o ngā luenga o lo whatino ina le. O Amerika la le e pitahu mai le vas fo. Le eo mai ia members o le Coast Guard. I tō tele i o le team Amerika. Salope i tima ua le lusa furu tangata le o komit mai le tato ngā luenga o lo whai. Mana ia tele, ba lo whaftai, lau whionga le, ia, wala te whono, ia ala whatonu fo, i o ngā ruanga te tele le atunu, ma le tātou ma lo. O le awai no walongo o pisa milito ina, ilana li poti e whai Sydney, ma le lātou media mai. Ia le ngā mai nge afi fau, a me pe o mga ngāle, pe o afi, pe afi o le, o sa vai pe afi o whale mai, a whea i afi fau i na au mai. Ia se sau no lo fionga wa stasi le vaenga o ngā ruenga māti na e fo i e tūtua i le tunu o le tātou e le tise. Ia, o le tano angalen tano ai ma le a fionga le minsta e va pe fo i le fionga le li pule. Ia o lau e lua afi fo i e wha afi fo i na vai. Le la e lua afi fo i la ave lo i sa vai. Le whaanga i sa vai. Mauti no la ola fofo e lo fa fita uli e pe ona tano i sa vai. Ia ona le sa ta aktia lava i nei ona le tato fono le sa fai. Ia sa mana o mia le fo le back up le. Ina ia wana ia fai ina le tato taringa malo. Ia le la o ta pena le na mata no ma le fionga i le pule.
ia o la wa o ia civil engineers a matona whaatulanga ia mo le watu le sia file fou le I pia ia ona lua ilo le afi fou sa vai ia o la le tupu ilo se whawhita uli e pe ona sa tan o pisa o aile a misiri tātou motu sa vai alo whawhtai tele a mō ngā ruanga le lei sa mātou ai uri atu i o tō alo Faiva e le tātou tali ngā mālo ia mai tawina le mātango fia sau iei I Samoa e le mawatu nei ma malanga fo I Salafai ma alu ngā tei le tātou motu I manono ma le ainga le tai mātango fia o tātou fale whaatari waa I wafu I sa le longa whapena fo I muli whanua whaftai le sitio le tūlanga o le tautua our people deserve this kind of service ma wa tātou te le toi whainga elo I o tātou tangata malanga ma whaftai e tuai le minstama lau fionga man matanga ruenga. Sa mai tawina le poti sa malu puipuia mai le iaise teimina sioti e le suavai I le tātou usu ngā whono ma le tali ngā malo sa whai nei. Ia o tala fia na ia ele I pe fo I se afi le teimi o le tātou tali ngā malo. O ia o mea umalawa na whai e le tua ina ia saunga le mbu ma mātango fia ma tau le leia ia lo tātou o tenu. Ia, a o le vaenga muri lea o te fia talanoa atu ai. O le tātou malai wālele. Lea na whai nei, whaaftei tele mo le nāngā ruenga le lei. O mafau whaunga fau, mea le lei, mātina e fau, whaaftei mo a wala. Le ala le nā leo te tau whai atu ai fo I nei. A tono e se tai au, toi fo I mai, I le whai ngā malo, I lana tō whā, a le fast, e tau na mai se tātou wālele ai. Tanga ima sei tanga yani masile o la sa utala doa ile feedback tangata ina ua faale le a tole wala mai le wafu mud fanua sei tau le taulanga ia pia. Ia sa leila o fio o se tasi le poro keti siria ona mita ai le tatu atunu ia mi se lava le fio ngal mixta ma le tatu vaenga ile RTA ia la tu ia sa pio la tu sa la mo nei ngā ruenga lea o ova ma le walu tausanga o whale leia. A le ua whetau I lewa le talaina, ia ma le o tātou tari ngā mālo. O le mwhena o mai tangata I tātou mālo I no mai. E matua I ofo lawa I le quality ma le standard o le tātou o wala lea sau mai le malai wale le tau I pia, a le ena whaatupe le whare tupe o le lalulangi, le World Bank, le ena mo mai le ile fai o le leo le fai o le quality o le wala le ta ia ona fai ilo ia ma me foi le wo pe yo we alu le ko motorway we New Zealand ti fai wala ta vale fa ko o mai me foi e ka mai so mai ton le standard na le wo ele tato o wal ia ma o mato tano foi la male fionga ta te puler ka ko pulenga o flau inga lau ele o le standard la vale le la fa nga isia tato puro keti tele ia o le o tato nga e faila wala le watu I tanga manono kawi tiavi le wa kawi o I siumu ia le foi la fa solo fa tu tato wala lu ngatua le East Coast le watu nga I mota ia lu ngatua fa fama to fa le ati ia o pio le wa we le benchmark le I tato wala le West Coast Airport Road ia la fa nga e fai matato me foi le tato chipchilo I o tulanga le tau na usia ma mai o ngalwenga le malo taua whaftai le lipoti bai ma le whafonga fo ia le atu no ia sauno ia e ta walunga le ta polokalambe ma le ta whaatalanoanga I le so I sau wa ainga lau tele e winga I le talinga malo mai le aso mua se ia pa ia le aso sau tau ruru lima ai ma pa anga tō tino o malo o whaatasi o le taupulenga a pele tānia. La se la ngona sao o I lau fionga. Le sa tau la mua fo I malau matanga luanga ia mauti noa, le leo awala, saunga le mu, tangata uma, le ai se whala lave na tupu. O le tana ngā malo le atunu atoa mata mai ai tangata matua se I o I le whanau raiti. Sao le ala o fionga. E te lo fo I mule tātou Samoa. We rise to the occasion. Langa nai tātou tele mana o e whaise mea e tau lea. Tātou tele mana o foi. E whaise mea e whatanga whai.
o le tūlanga nana ia matano foi me le fionga le komisina o leo. E pa mai o foi ai le au whawhita uli foi e le au telefone. Ia o le whaia foi ni ianga. O ma nganga o tangata foi le tato taringa malo. O file mu wa nganga uma tangata ile ngā luenga o le tala le si fine o le Commonwealth Secretary na matano. O le ownership. O take taku kangaka. Le ownership e o mai la ele ngata e matone sa fa ngā luenga ile fa o nanga sa o malfong. Ia au tua i o tatou nu. Ia i pulenga ali im fai pule sau i nei tina, sau i nei tamaiti. Ia o le ngalu nue fa tasi fule le na ia fa ma fa tūlanga le lei. Ia ma fa felo ai a tatou taringa malo. Ia o le nganga lawa nai ia ta ia le taimina o lo tamita. Ia e mole te foi fa malo i ia o tatou ngatai mai. E telefo i ole sosoani ana ia tatou paanga masani, o tatou ina i uso New Zealand, ia pe Australia na mai tatou leo, tatou aviation security, ia mai si uma masini me sa whaanga ina le tatou taringa malo, ia ele mwhaiona le whaali, dau le lavar se ele ni al tatou malo, ia le sosoani mai ia tatou paanga masani, ia i tūlanga ia na mwhai eo na whaatino ina le tele o mea sa tatou mana o ie. Ale tu langa lava na la o fionga ia sa o tala le sto en elfongia la vele li on tangata le uma lele o taringa malo ia na tala la vol fia ia male loto nu eu ati di eu na fete fu lele ma nei alo sa o le tato malo sa o momoli atu le nganga faftai sa o affair ia la minister mala sui minister ma mātou talandoa au tonu atua malanga fia me mai si foi. Ai au te whawhtaia lau fionga, malau matanga luenga, ma au minsta, sa au tau whamuli, ma au tau nonofo tonu ai le vai taulea, ina ua tupo mai le whanawila vele le mangoto le vao. O lau fionga ma au minsta, tangata mumua iai, ia ma le itu o leo. Whawhtaia tua i le nā nganga sa musui ai. Ya whaamuri atu. O ame tu lai mai ma me whinangalo ila o fionga alo ila o minsta e mwhai ona sainia ma lea mana onga ma me tauna whai. Ya, o le tala le nāna whai au minsta. Ya, ma mātu tali e ai ma whai atu i ai. Whao o atu la whawhitai e le fionga ia fui, e se teibi o lumana ia o na whai leo sa mātala pe a noa lana fionga i le li whaatun siri. Ai, momori atu le mātou whaamalo i ngā ruenga o lo whaatino e tau tua ilu tātou tino, mātou te ai uri fo i o tau Faiva, ia ma te talo pēr, ia maua le tō whāma, maua le malos, e whaatino ai le au nanga. Ia whaia ma le whaamaoni, ma le rofa fo i o tātou tangata, ia ma nuia tele la o fionga, la whaatu i nāe, whaamai a mai ma tāwalunga le tātala noaka. Ia, le whaafitai tele lava la o fionga ni ataua mo le amnoa, ia ua o le nganga ia sa ua mauale nei ava noa le ngata ina tātou tatanoa i ngā luenga lo whaatino. Ia ua tātou te wheloa e fwoi tā ua le uoma mai ia so tā onga. Ia me se fwoi te fionga le minstao ia pio tātou lea sa tātou i lea vai taini. Ia o le nganga lava ia whaafitai tele lava o le mātou te loa lava ia ma le mamalu o le atinu o lo papa au i New Zealand. Ia le lato tapua mai ia o whaatino ngā luenga e pe ona whea ngai mātou. Tonu fo i toi Moses ia wanoa tātou te tue talanoa ai ale atau ia ale o nei ia pe malanga tu fo. Ia ona whea tule ngai lo studio. Ia toi whaise se tātou whaamtalanga ai whaatai tere lava pule mātou wala ulia. Ia o mwhai e ona tātou toi talanoa ia ma whaaido atu fo i tūlanga lo i ngā luenga. Ia me se lava ngā luenga le tātou waa. Ia o lo lo tupu nei i tuai ia tu sa fata. Ia o le ngana ia whamanuia tele le i ngā luenga. Se lawe i lau fionga ia whapea fo ia le au whenga luenga le Radio Samoa. Ia le mātou te tapua ia fo i utou Faiva. Ia e wai to tele malu le atunu. Ia lo whamoe atu i lau tu au nanga. Ia wani tala e mo atu i nei si o tātou atunu. Ia.
manuia tele lau fionga, ia manuia foi la inga. After tele lava ila o fionga ta te whelo ai pea, lofa te lea tu manuia malolonga, male ngā ngaifo o Faiva o lau o fionga ile whaatun siri, ai whaasoi fo ia mo le teminei. Ia, soi fo ia lau o fionga. Ia, soi fo ia. Nā Samoa ua tawalunga atu le talanoanga ma le fionga ile whaatun siri o le tātou tā ngā ruenga. O ngā ruenga te tele, ia, whila ua inga fo i lunga o le lau ele, o tātou wafu, o tātou malai lele, ia whapena fo i le tātou sapalai o le ele tise, whapea fo i male suavai. Le to wha ia fui tupai mau si manu. The CEO for the Ministry of Work, Public Works and also Infrastructure. Ia, o tā ua tele lea avanoa e mwhai ona whailai. O se woma mai, pei o le uso. Mā tau mo le fionga le Limin Star. Ia, olo. Le ia taua fiti a fō ba ai. Ia la vau toi mo le avanoa. O se la le uo i le pare mene la uli. Ia le usau e li poki la ko mea i e whai le pare mene. O se maafutanga le lei le na o le SS fo o wala aunga ma wala auina o tangata. O isi o wali i o mai isi o wali i whai mele i nioe. Tu na i le tua le tangata, ana tā leni na fōa i ai, ina i mwhai o na whaatino ai le au o nanga. Po le a lava le whaasonga. Po le a lava le tā leni ma mea lofa le tua. Ua wha SS lava ina i ala tuai i a le whasosari i tangata lau tele, ai mawai le vi inga le. Tu ala tātou wōl malolonga o tātou talafau e so ai ia manisi o tātou whaasa lauga whapis nisi ma mo onga le leimo le fionga i le li pule o le matanga luenga o ngā luenga te tele ala malo ia whapea foi o atinae ia mawhela ua inga i lunga lau ele ai masi o le tātou ele tise ma le tātou suavai o tātou wafu ma tātou malai valele. Fui tupai mau simanu. Ia manuia o Faiva. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Talo palava le swafo Yesu Keriso. O se langona te ngāia fi ai pe awhai. Wa uma o na ta office avanoa. Ai te iwa taunu atu. Wa ave e se isi tangata lau avanoa i malanga valele po whale tani malo. Whale tonu whapenei. Ona o le mauti noa ma le whaatua tuaino company ma tangata o le nei lalolangi. O le tawai ona siaki ma siaki a mauti noa. Wa tu salava pe au mai de whaamauningo upu ale tangata. A iai lava lona whale tonu. O le ata lea a whai o lo tātou whaamoe moe ma le whaatua tuanga i le ola e whaavavau. I tau tonga tangata po i se whaalapat po tonga i mata upo wha filosofia, mai ni fi au na wha bea na au mai a ngelu, ai le to ina mai le fionga le tua. O lona wha le tonu, tau tau teo atu, ma le manatu wa seki le nofoanga. Ona ua tātou tali tonu ina upu tua tangata, ai au mai le fe awa le tupu silisili, o te le iloa lava o tau. O le ola kerisiano, o le wha moe moe kerisiano, o le tau nuunga kerisiano, o le wha tuanga kerisiano, o le wha vae mautinoa. E le ngate mautinoa ato atoa, le amia tonu o le taunu unga o le ala uma, o wha urulunga o le wha moe moe uma, o le langi ma le lalolangi, le a lefa ma le o meka, le a matanga ma le ngata anga, le ola le upumoni le mala malama le poto sili sili, o Yesu Keriso e mautinoa. Mo le mau peteru, o e le loina le mana o le tua e le wha tua, ia iu i le ola wa saunia, e whaalia mai i ono poe ngatai. We are kept by the power of God through the favor unto salvation, ready to be revealed in the last time. O le upu, o le kept, o le leoloina, o le mana, o lono winga, tō mai ngā ruenga wha military po wha fita fita. O le ata leo le wha moe moe le ola e wha avavau, ua maua le kerisiano, le wha ola tanga, ua maua ia keriso. Wa leo lo ina mapupuni le tarita ia so uma e le mawhai e le mahalosi o satani o na ia le petia. Talia Yesu ilo loto e le na yaso, mamane tua e le lei moa.
o le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o. Lua no lua tolu fitu o. Pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. In this update, Sir John Key has fondly remembered Nikki Kaye as a brave warrior. The former MP's died after a years-long battle with breast cancer. She was the Auckland Central MP from 2008 to 2020, the only national MP to win the electorate. In her valedictory, Kaye recalled Prime Minister Key swearing and telling her she wasn't going anywhere when she was diagnosed in 2016. Key says Kaye fought valiantly. What I actually said to her as well, I said, look, Nikki, your great motivation and passion is helping people and doing things, and that's politics, and you're going to beat these things. Kaye delivered her maiden speech after winning Auckland Central with a promise to fight for the environment as an MP with blue-green values. For those people that think the environment is an issue that can be put aside when times are tough, I would ask you to look deeper and realise that from a social and economic point of view, our environment is the most precious asset that we have. Frustration on Wellington's council discussing budget cuts today. It'll still put $1.8 billion into water infrastructure and still pedestrianise the Golden Mile, but cut some transport funding and facility upgrades. Long-Term Plan Committee Chair Rebecca Matthews says some on the council aren't clear on their role. Around this table, we have too many mayors. There is actually one mayor, that is Mayor Tory Whānau, and in putting together a magnificent package with great support from your staff, you have led us. The US President-elect says he'll hit Canada and Mexico with large taxes. Donald Trump says an early executive order will be charging them 25% goods tariffs until they stop illegal drug and migrant crossings. Republican Party media consultant Brad Todd told CNN it's a warning shot. He's telling the governments of Mexico and Canada to get their act together on this. And that's news. In sport, the Black Caps' newest seamer believes he's in prime condition for a potential test debut against England in Christchurch on Thursday. Wellington bowler Nathan Smith pretended to be Tim Southee and Kane Williamson in the backyard growing up. He's made recent white ball appearances for New Zealand and Sri Lanka. Smith says the longer format is where he thrives, and he's identified his key focus areas to be at his best. Trying to get a lot more consistent, keep energy on the ball in second and third spells. So I feel like over the last 12 to 18 months, I've given myself the best chance at potentially playing Test cricket. A chorus of early morning notifications has brought life-changing news to Auckland domestic cricketer Bevan Jacobs. The South African-born hitter's a shock selection by the Mumbai Indians at the Indian Premier League auction for $61,000. In that sport, I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. Whaongāre tautua le Pacific East le masina atoa Novema, ma mawailoa wanoe te manu malo ai whailonga tupe e whasifuru tāna au saunia mō ana paanga. E lua sifuru whailonga mō Samoa, lua sifuru fo i whailonga mō tātou i New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vai aso te tasi. Mana tua lo whaua pēr tātou whabitoa, nao le lima tāna pēr whaonga le Pacific East mobile app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whebe ai. O loa awano fo i le tātou direct transfer. E ti posi mai ai lau tupe le tātou account, ma whaamalia ina fasili i lunga o le telefoni, ma tino ele la faina o lautupe ai ngā whapetoa. Mo le tutongi no pili o le vai, mo li maisi au nanga i Samoa, o lo mawhai na whatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai lo i tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whatau i mangele, pe walau mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu i ante oe. Pe whao ngā le tātou app po le direct transfer, e whasawa i lo taimi, ai mai se wa taunga tāwhoi le pensini. Pacific Easy, o la paanga mo tupe whamo moli i Samoa.
O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le tau ngofio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hello? Mom? Vani o toloa, ia ma le pese le na e awa lo whātua i a te utau o lo o ilunga le awa le tele, le teimi le nei. Ko sifurma le 5 minute o le o te aile tu la e ono. Kuata muri muri o le tātou pol kalame o le Gagaifo Faiva o le atunuu. Tā uai, le pui puinga ma le sanga le mū a le tātou mataisiri le langi lau tau soifua ngalue. Ma le soifua tautua, soifua au auna. Po le lava le ngā ruenga o te tofi ai. Ia, o le mea le nā. Ale tangata e whai. Wha maoni i lona tiute, ma oa o fo i lona tiute. Lau, mai leo lau tala noanga. I le mā tala noanga ma le. A fionga e min star o le tasi le miliona poloketi le aswa nafi. Mai o ia fo i leo le min star o tina ma ta mai tai, ma anga fiso tai. Ma le tuftufa ina o le tamau ainga, social development. O le atunu. E le matango fio le nari poti. I le iwa se lau ngā ruenga fau wa whaatu lai mai e le matanga ruenga. E tawala mai fono whaavae e 5 fulma le tasi. A le atunu. E le ngata i lea. O le si tia mawalunga o tina mata mai tai o avea nei o pule wha malu malu po CEO, Chief Executive Officers i le Teleo Ministries mamatanga wenga a le atunu. O le tāua o le siitanga o le tūlanga o tinamata mai taina ia vāsanga tutusa ma le itu pāo tane whatasi ai mo lātou tutongi. Anga vaa tutusa, tau au tutusa, tumua i tutusa, i awa noa SS o lo o vatido i le ngaru, e le malo. Vatasi ai a fionga i minsta. Ai, na matuala ngona le whano no le fionga i minsta. Ina ua o ta ua se tasi o tina, e sau mai lona i tu malo, o palauli mua mua. I le afio anga o sala i rua tu lou lava. Tu ato mtu i tu lava. Whapea fo i le tu malo ngā ngai malai. E loa le lei e le minsta. Mei minsta i wau whaalongo i ai. Ona ngā luenga lai tau o na whai. E whai ele a inga o le whawhine lea.
sala ilua. Ma le pule ma malua li i me fai pule o le nuu ma le tu malo. E fai se fuafuanga i le fafine le malona ainga. I le tulanga mawalunga o si tia i aitina ma te maitai o le foi e nofo i tonu o le tu malo o palauli, le mua mua, le tofi o le faipule i le mauta. Aolo se ei fo i le tofi min star o le kapeleta. Ai auto whaafonga i upu, i le lafo i ai. La lava i whai tio, i le mea na malanga ai, ia le fionga i le tamaitai min star. Malanga i Singapore airport fair le mea o le atu asia no i ai. Ma whai mai na saidi ai e le fionga le min star, se tasi o whianga inga ma se tula foro ma mea whapena. Le ai ma se wha maoninga o nā mea. Lau le ai wā leo tinama ta maitai o le atunu. Lau le wha wale o le min star lava lea le whianga ia murio. Lau le anga vaa ma le soli tula fono o le whianga le tamaitai palimbia ma le sau e whai maisa na tala e winga i ana min star le cabinet. Ai o te matua i o uofo. I leo ngali e whai tau le tuspa ia. A mai alo na whai tau le tuspa ia. O na tō loa le i whafo le tau whale ai toso whaalala i le ala. O le atunu. Tulou upu tō. Malengutu. O mea leanga uma e la lau mai e le whawhine. E whawhanga i le atunu. Ano au whapena atu leanga o ana nafi. Sa momomo ilo loto ina ua mātalanoa ma le fionga le tamaitai minsta. E le ngata i lona hanga whaata mali. Hanga whaata usala. Hanga wha minsta. Hanga whaata ngata a o ida. O anga lava le tupu ma le taupo. O anga ale aunga whaapai e wha me melo i ai se nuu ma se ainga. La le na e watu waila au whautuanga. I le lo matua le na, politina le na. E tau na whaato ese le fionga le tamaitai minsta. O le tofi alo na i tu malo. E tau na whaato ese le i tu malo. A o le i tu malo fo i au fo mai. Tau te le maasi asi i mea māta ngā e whaia e lea fine. A o le tangata o loutou i tu malo. Ma le minsta o le tofi o loutou i tu malo pa lau le tasi. O tau na whai ai se fuafuanga. A o tou no nofo ai whapena. Ma o tou le tilo e ai i le mea te tau o na whai. O le whai lawa watu il tu alalo le atou sa vea. Langa u te masangi a toi le tu malo lea. A mata mai e lunga. I sangone wha solo mai ai. Wha lalo ma whai lunga. Sau i sa tu i atua. O mai sa la ilua. Sei o mai le vau tele matanga. Le tu malo a to palauti. Kele na. O le vea le tulanga o porokiki ma vaenga wha fai. E ave ese ai lo tātou wha aloalo i o tātou tofi. O lo tātou i tu malo. Ale me matangai. O le tau ai maa ma mao atu i nei. A o le alu ilunga o le social media, alu ilunga o le tio ma walesi whasa lau. Ala ale mea le tamaititi le whai le no foi au tafa lomtua le. O le situ tuafi le na le tamaititi le na o sai. O la tala noanga i e whao soso ai
gaslighting. O le uru po ole o i fo olimo. Talo fai. E a fia atuai ma le tamaititi leo kangaka, Canada. O lo olofa atu I mato le tua fide I a tofa. Le tofa ma le fionga ia au mua. E lai, o na tau papai se tala ma tau ne, tau fai atu se whamtalanga. Ai mole si le fia le lei. O tele me tau le angai le nei tangata. A o ai, le wha malu ma le wha malu malunga sa e malu ai. O le atau sa vea. Fia taimi. E mana na o ita ngata e tuwa e lua I lo ua. Ma tua I fasi wha mo mo o e. Ma tala noa maita ngata I a te au. Wa ta tau o na whai se mea I a te o se mea mata ngai te manua ma masoe ai ma le lopo la mea o iai. Tasi al tala le atau sa vea. Whātai tai la o na whai sesi se mea I le tama le anau tau te tonu le iai. Pala ai umatangata ono o lau tala e whai atu. E pui pui ai lo saunga le mu. Ai te alu e te tutu wafi a limoni ma maistangata na. E nao sila fia limoni. Mala malama le I limoni. Te le tau whai atu sa tala. Ioi. E tau whai atu sa tala. E tau tala mai ia le to'olua le la talandoanga lisipo. Me la tu te le ilosa vea. Po whena o ngai. A whena whai ngā lue ngai. O le whaafia leo na au whai atu ai. Limoni, mea lai loe. Te mtua e la I titi a masusu lo I e vātul whaafonga le atunu. Ti ngāna e whalongo atu. O le lau manu ia lava lo ingoa. I le tele o tua inga ma mea ie tūlai mai. A o lea lava. E te le loto maulalo. A e whaari mai lo fefe. Ia nau te whai atu. Te le tau wha matala atua sa vea ma o na uso ma o na tangata ma o na ainga ma wingo sa vea. A o ina le mi ngao. Matu whanua. Ia le ngutu o sa tangata e ei oi. Nena, te whawhia poto ma launi au skolsipi o lau manuia o na e manuia e lau tolu. Na whai atua I mau mea na erwa. Ao le ataua, whawhia skolsipi o le malo. Ma whau fo I universite, mai le toi tau whatustusa na mea. Ao mea na ilo ai. Lo wha mawalunga ai e te wha vale valea. Ia. Na e suma I le tātou verbal submissions in the fight. No tau o mai e a maile to ina. E whailan siaki. Sa e nufu ma mau mai o a wā o whala putonga a New Zealand sa le si tū I nei au kilani. E lea masisi nā luatu e. Whatalo wha I ate oi, ma whawhilo I ate oi. Nā le atou e whaile whatu nā luatu nā I ate oi. Ma whai at marouso. Oi, a mai lau whionga. Ma tātala no, ma e ata ma pula I lau lau telefoni. Whai loa tua I ate oi. O a tātou milo milonga o lo whai nei. I whainga whai ma por kiki. Ai le mwhai o nā vese ai le vātangata pe a tātou wheila. Le I masesi, asiata, to filau, e lātou o mo lau whasalau, na nonofo, na u mai pātua I ate oe. Awe nofo o pewa. Le lopo la lau me whai peo se mea ino sia, fo le ma se mea elo vāturu whafonga le atunu. Ma fau le I mea nā. Ma fau I mea o lo tua I ai nei oe. Ma fau I le vānu nofo matangata. Lolo whaavalea I le aluatu o le nātama ia o kangata na te leilo fo I se mea.
ma tutu le afi. Lele I moa so ai ainga I le teu o le tula fono o le mauta. Ma tula fono tu mau, ma winga mata ngai fai pule. Isi uso a tangata ma upo e soona la lafu. I tangata lautele. Nai manino tono o whawai. Tula fono tu mau. A mio ngā fai pule. E tau nāwa I tangata lautele. Whape nā fo I leo nāwa atu tangata lautele I a te uto. Ai a whai o upu I a tau te lafu peo na lafo I le whionga le tole a foa. Voi masi na mua, sei na fulala. Ia nā leo no tusi alo I atu matali mai le whionga le whonga whitalai. E ale tae au e toi teu waitu la whono nā matau na whaasala. So se whai pule I tono le mauta. O tau o tangata whai tu la whono, a upu tau te la lafo I tangata, lautele. E pau nā le mea mo ai. O le taimi e te sau ai whafo o public domain, la laa mai o vai whafo ma le whai toa, o le pale mene. Ia nei lola ia lea. E le toi whai tete se stangata, po o le whai pule po lea. O nā whia la ia leo lo saunga le mu. O na matanga la ia leo whamai, na whasi wha mo pen 2 years, se si le whai pule na. Ia e mafo fau upu ia wa watu. Masa o inga fo I lea, mo o tau uma whai pule o lo whai matu o tau whee. Mo o tau la lafo tala matanga I lea tunu matangata. E le tu whawina o tau. Mai lea vāndea o tau tofina, e ufi ai. I mea mata ngāi o iai. Ina ua le lava vātangata. O feita tangata. O tō tā mai tangata. Ono o tau le lola ia lea whewa I molo o tau saunga le mo. Upo le lapta inga le nau a watu. Ai whai pēa. Whai pēa lava pēa. Ioi. Se iau o ina tumu le fua. Ia, le nā. Fo I mai I le tātou mta upu. O le polo kiki a Amerika. O le aso ana le la. Na whailo mai ai e le Special Counsel, Jack Smith. Lona manatu ina ia tau fia. Le lauina o le whamsinonga o Donald Trump I le tele. O mata upu whaasoli tu la whono, tōrus fulma le wha, whao popo I maisi. Na mō lia ai ma wha maunia. Ono le tula fono la lea lea o tātou toi tapisa I nei. Ma le ala ngā upo o lo whaia. No man is above the law. No man is above the law. No one is above the law. Alan mele o tula I mai, I Amerika. Le o whai mai le tula fono. Whawai. E le mawhai. O na sai tia mamolia se ua se ei I le tofi pelestene I so se morianga. E o lava le fasio tangata mamasi I lunga. E ale se la au malosi ma wha umai le olos tangata. E on. Le tā ua le nā. La whawhea nei la o na mulmuritai le lalolangi. I le atunu usili o na malosi lo na whawai. Malosi lo na te mau ainga.
ma losi lana fita fita. A leo ua lātou whaia te whaateita inga sili o na leanga, ma le mātanga, ma le le whitaui, ma le tala whiangai. Mo isi atunu umalola. Nanga len whai mai alta malo. He wants to be a dictator when he becomes president. Mawhau ne o iai. Whainga malo tuilim manua. Whainga malo Samoa. Whainga malo le nei atunu o New Zealand. Wapena fo i Australia. Le la ua vaai ei I lātou o lena lātou paluta ina le tamalo e au fiai fo I manisi o le tātou o tunu o lo alala ma papa au I Amerika. O mea ia o lea la au tau whaafia ngai nei. E whao ngai le tamaloa leo leo, whao ngai le tamaloa National Guard o le Army o fita fita e su e whaata pito ai o tau. Kosta mai soli tu la fono a whapea. O la au tau wola ai manu nofo ai. Langa le whato a mata ele I o le taimi o le. Inauguration on the 20th. The transition and the peaceful transition of power, it never happened on the 20th of January 2020. You know, wafaina Donald Trump, he never, ever wanted to peacefully transit power to Joe Biden and Kamala Harris. But instead, he ordered the insurrection that happened on the 6th of January, 2020. La tātou nofo ma mata I le peto fia se lau. Peto fia afe fo ini Samoa. O la wha ti e mai le ki kaka. Massive deportation orders. How are they going to round up the thousands and thousands of Latinos, Puerto Ricans, people from all over the world? They needed to have a massive detention center at the loka I tangata nei. Awa au mai foi. E ai tangata o le a tangi, ma ave lato mata upu le whamsinonga. O le a umai le tausanga. O wha solo i le 4 miliona a ngai le whamsinonga ma toi au mai toi a pili. Denaturalization of people. Toi ngā mea nao le la tilo nei i tātou. I le tūlanga matau tia leo le aiai nei. O tau silsila. Tangata soli tū la whono uma lava lau a mai Donald Trump I to tonu o lana administration. Amata mai a mad gaze lo ia sili. O lo iai o na mo lianga le to steine, ma le wha malo steine, tu lau wha whonga le tunu. O isi la wawa se ei tonu I to whinga Donald Trump. Tangata uma lava o lae wha penei ba i ni fo le tu la whono awa iai mo lianga wha sanga ia I lato. A o le malo si anga la leo o I limo le te malo. Leo wa wha mangalo ai. Ave ese whamsinonga, ave ese molianga. Nāl me lau I Amerika. A peo no whamtalantu le vansuna se mavantu nei. Thousands and thousands of Americans that have already inquired into the New Zealand Immigration Services under the Labor Department.
wanting to flee the country and to move to a peaceful country where they can live in harmony. E li poti lana sautua le New Zealand immigration malalato website. Faita wafe tangata. Malato silingia pe whawheo na whaia i meo visa a pepa no whamau ma apalai i meo citizeni. Tangata Amerika ua maana na o eo mai no nofo i New Zealand o walato wiloa. Le mea o le ao o iai le tunu. O le ao o le tunu i le mea ta o le recession. Le fu amata no o mai a New Zealand. Ma walunga o tau mafa. Ma walunga o le tau o le soifuanga, inflation. Aia. Tātou te pole paure melo pole rau siksengi ngā ua. Mea la nei e tau ona mana tua. Tātou toe fo i e tāwalunga le tātou sitseri ma le tulafon o leana pāsia. Ma o omi loa nafi masainia e le kovana sili o le malo o New Zealand. Ta tala e ana nei maona ofisa ma whaatanga ina loa i le tō tele o e anga waa mo nei whaamrianga. Mone nei fo i sitseni ina anga i loa iai. What you need to apply me nei te tau na e alu ma oe. Se vange a wha mole la uri ni ta comments i lunga. Me nei, you must provide your birth certificate. Tau na iai, ma whaali ia lau pepa whanau. Tau na whaali me nei, ma mai ma oe i le teimi e te saua i e whaatumu lau tālu sanga. Your passport, your travel documents, or a state ID. Yeah. Elenga telena, 2 identical passport-style photos verified by a witness. Mantofo avela ile tama sticker for le tuitua. Ya na fa penala ile on ave verifies ngata. Now, all documents must be original or certified copies. If you provide a certified copy of a document, it must be certified by a New Zealand embassy or consulate or authorized Department of Internal Affairs or DIA or a staff at the counter. Ya mfaya le ufinga alwenga al Department of Internal Affairs po le mtanga alwenga o mta upu whalonto i whane. On whamaunia ia o tama iata na ta ua le na ta mole a lauli si a vande a lunga na I ta fesidi na po o na I ta documents or comments if ia mana malama ia le tātou atunu ia na mwhaifo I leo na o tali atu ole whasilanga tā wole nei mai le au kirikiti a whale apuna po le wa o fonti o tamo le wa lele o le sami o tamo le wa lele e le wha moe ya o talo tuai I le pa ia maununga o le tātou au la kapi ma so se tasi lava au kirikiti pa ia maununga o le wa o fonti atu ai ngai lua sa le vanas fa pe foi sa fenu I vau o le ia I le fa bo moe o le foi le tato felo inga fa mo le ile aso to na I mo o le masina le nei o November no wingo le aso na ia so nei a stores full le na November le tu lais full mo le tasi o le ai stores full November masina full mo le tasi lua felu full mo le fa ile I tu la e ono I le fiafi mai o le a whaia le tātou
whilo inga le na. O le o seilia ai ia o ia Coronation Road now lo iai. O soa taula i leilonga a aone takai li o murioo o solo atuau malo o tongise lilo murioo Stuart Lia taue e tia lau vale tufunga silao lia taue e tia lau vale tufunga ia fa perfo i sale la valu muli anga tele ma le to tele o tau o lo o seini e nei fa silanga o le tuatu se fa il tato fono o le numera selau se fulu A Coronation Road ina i Papatoetoe te fa fonga le no fonga fa ile fono le na ale tato au kilikiti o le va au fontib ma ina i fale apuna o le selau se fulu A Coronation Road i Papatoetoe. Ya, whafte tele o le si voi leo seini ai o tanga ifo o tanga i o fololoa le malu fale na onti Madeline Molio. Ya, wa o le fo tu la lata i meo tamil sanga fo le kirikiti pe au o le sama i le sama leo le anga ia tu iai tātou le tau mawhanawhana. Ia tasi le nā ta longo le masanyo na anga i iuma iai ia ia le tō telefo i le mamalu le atunu e mai moa awa o le vela. Ai pero o watu le tātou breaking news le aso na nafi o le ua whamatu ua tu nei le me ta o le warrant of arrest has been issued sai tia mai ai ia le pale mio Israel ka fefe le na ua vale ia Israel ia male tai au e swafa ia galant o lo ia ile taltonunga le ICC po le International Criminal Court of the World in Hague e whapea o le Palestine Netanyahu o Israelu o ia lea o le tutuafi mumu malana tei au e swafa ia galant o lo ua mafua ai le afe maafe o e ua maaririu ma mai maulo latou soifua ona o le fia ai the cause of starvation among thousands of Jews and also some Palestinians from Hamas and Hezbollah. Mai o la uri ia. Ia lai aka Netanyahu. Mai Netanyahu o mai la. O mai pele se i whapapa i na lo pomu fau a komika isala elu lea ele levaneo na fausia. Watasi le mena o whaitau i le talo whaasoro pito o le fita ma le military o le technology o lo whao ngai le malo le neo Israel. E o isaina whapena fo i Japani maisi atu nuu o le atu Asia e ata mamai. E le whatustusa lia e le ata mamai o tangata o le ainga o le nuu o le atua. Tele ia meo teknolosi e invent mai e le atu nuu o Israel. O lātou fita o le spy. Tangata wā ai, ma tangata lātou te sue ina. E mea ua le mawhai o na mau. Tasi lea tunu. E ngā lulue
vala lata ma Samoa. Ma maua mai e fo i isi whaamniang. Ma o le tasi leo atu nuu, ele mana o miaini o tātou visa. Ma ua manatu fo i sila elu. Taipei au New Zealand ma Australia. E ma whai ona soso ni mai i Samoa. Pe a whai o suen tangata solitu la fono fasio tangata na tutupoin whalabelave. A wa tausanga e le mo. Tangata foi lai e tau na tangi el tato malo, a wai leise mea tongi. Ma e su e lau ri o li mongi ma la ko uma i e masalomi e le mele le o tio tamale. Wa leva na moa, o leva na tau na moa. Le au te pese atua i lau. Ana o mai e sala elu, wal mo mua fo i o sala elu i lunga le pou leo te whai atua. Whaatonu leo subpoena the records of the phones up on those towels. Digicel and also Vodafone. O tala leo te whatua nei. People know. The police even know. The minister even know. But they are afraid of what they're going to find from up there. The records will tell. Ora ulu i taule na. Le lu i le nā. O le nā ua ta oto atu. Lalme wale au mai ai. A wafo i e whiwhiwhi ai. E au mai mea moni ma le tā ua le nā. Alfsiri, ai se alawa. Ai se alawa. Ua tau mawhai ai e pui pui le tangata o lau manu ia le ingoa i taimi uma, taimi uma. Ai ana whapea la e tori moni, whapea maloli moni. Ia le leila, au mai uma mea nai lalo. Mai lalo wha maungo telefoni le nā. He doesn't want to. Pala ai, tua pala ai na te lo le leilo na iunga. Pea whai. O wha maunga i o lan telefoni le na whai le. Na fiafi le. Le vave au. Whasao le teini. Le vave au. Nana, ua wha umatuai le. Au nanga ma le tautua. E le nei fo i a fiafi o le aso lulu. Ia. Ina ia arofungia le tua. Ne whainga ngā malanga atu i le awala. Pui pui. Ia mawalunga o le atunu u whita aloloa i ngā luenga. Nisi o mai, o mga ngaifo la tau Faiva. A o nisi, o le whato a ngā ngae. O le a o. E whatino ia le nā tau whamui moe. I le sifi po. Aso whareide o le asau nei. O le osi ngā tau ranga le nā. Ma le whai ngā lotu e si i ai le whaafetai i le atua. O le a ngafa lea ma le tāwhatolu. O le sa ili ngā malo a Samoa. Le Pacific Leaders Forum. Le whaalapitonga o le mawhitanga so whatasi o whaiwhi au Samoa i au kilani. Ma le whono whauwhautua mamalu o Samoa. Tāwhatolu le nā o le alato ngafa ma le sauninga o le lotu whaafetai. E wala au lia ai Samoa poto poto i ona tūlanga mau pue pue. E so se tuli manu o New Zealand nei. A whai fōi o lo iaini Samoa e malanga mai Samoa. O le whaamui moe le nā. I le tāo le ono i le fiafi. O le a whaatino lea. I le no whanga o le ekalesia. Ma le no whanga tu tonu lea o le ekalesia Samoa sofitu o le toi e fio mai. Sistak. Le a whaia i le manu malu o le sunga i le teitai ma le whaao o le ekalesia i le laulangi. Pastor ala i moana Willie Papu. Male fale tua. I Tidal Road. O le ai, ele o Tidal Road.
tai au la to e wha mautu o tuai, sa molo wha whongafonga mai. O le tātou sauninga whaafitai. E mo mori ai le vi inga i le atua. E whaafitai ai le a e male manu ma lo Faiva o Samoa, maana tama whanau. Ina ua fina ngalo malie le toa wha le pale mene o le malo New Zealand. Ta wala mai I pati whai ono. The government and the national-led coalition government of ACT and New Zealand First. O le aiai te tai o le atunu, tai fo o le malo New Zealand, te tai fo o le malo Samoa. Ai o le a wha mautu watu le asoa tai au. Oai a sisi Samoa e le maua le nganga fia ma le nganga whaafitai. Pe ona ei fo I malanga siasi mai ele te mai tai paremia le wha mautuina, o le wha manatuina, o le wha tausanga, o le sāwalinga talu, o le wha vai, le vaenga wha whai, o le wha tutua, le tunga Samoa, o tasima, o tū malo, I le nei taimi. Wha pena fo I le fionga, I le konsula wao le malo, tuto tasi o Samoa. Le tama, a sa tunu mawhono, lalo, afe mata. Palusa lua fa po le lua ia malona au ofisa le fionga I le komsina mavolunga o Samoa I Wellington le fionga ia afamasanga to le foa fa matala ia male to tele o le vasenga wa fa fionga ia mai se fo I tangata lau tele o le tatu o tino Oi a le fia ma fia whaafitai o mai tātou pepese fia ma lulu lima. Ma vi ia le atua. Ma momoli ai foi ma le whaafitai. E le fionga le li whaipule. Ia te anau tu yono. Honorable te anau tu yono. Whaipule uma o le mauta iai whaipule o Samoa ma le Pasifika. The Honourable Carmel Sepuloni, whatalo whatu I le tamamatua. A Sepuloni maloratu ainga I Glen Eden. Alole soi fumria whaftai le whafunga fo I matapua mai. Le fionga I a le maunga, Lydia Sosene. Malona whatafa ngā singese te talo I le tua I na imwhai, whafoisia lo manos. Ia mara tō tele lava o isi a tātou malo le a tātou whelua iai I le tau le tū lai ono I le awhiawhi. Ia, ai whapena fo I ona whatalo whatuai I le malanga mamalu mai le au ainga le whatutua I le tū Samoa o tas. Fionga le tamai tai panemia, ma le whawhitalai, le fionga le teitei whono, sui a minsta, ma minsta lango, sui alo ia uma o le mauta whono, le panemene o lo malanga mai ai, le whainga malanga le nā le whatutua I le tua Samoa o tasi, se teimi o le nei vai aso, ma le whai unga o le vai aso, tātou whawhale ma aleanga, ia a wālo tātou whaamoi moe. Ia, o maa le langi le whaafonga mai le atunu, whalau I langi maa, tātou whēdoa I le asoa tai au. Whamangalo se leo, lei ātou sa vea, leo nua I ali I pestata maa le langi nei ma le sunga ia lauri, le a whaua wina le maa ngāruanga, se ia tālei tū la asfulu le poa nā nei. Ai mole teme nei, alofa tele mo oe, whaasoifu ia, Wia malolonga, man wia tali ngā sua, man wia fo I osi ngā tauranga I le tua, I le nei o whiawhi. Te pese le tātou te whamamae. O e mana tua maita, o tu mawita, I lo fatu.